Gũtũrũ mbũtũrĩa twĩ gũkũ. Na gwĩ kangĩ mekũraga kĩrĩ. Ndakaigua tene. Ndambo izana ipana na kone yathi na rũhuho. Iyo mboka. Ndĩrore ngurubu-inĩ. Ndambo itũ nĩ yana kwa ĩno yathi na rũhuho. Kwani umetoa noise? Yeah. Tunataka kusikia. No, like to repeat it, but in a minimize. Okay, so screen Facebook has a lot of issues. Agira ngurubu wake. Ati. Ndambo itũ yato mwoko. yathi na rũhuho hau karora wone gwĩta kaigiri ekoicete na tũmahiga. Tarĩrĩ ngĩ mĩtambo ĩngĩthiĩ ũguo. Andũ aingĩre hau. Kũu ngurubu ĩrĩkũ? Ya Kameme. Ngurubu ĩrĩkũ Kameme? Ngai. Citiraitio mboka nĩ rũhuho. Ndaigua gũtheka. Ndambo theka Ndingĩtheka ũũ butwo. Ndingĩtheka na CEO ngurubu ĩyo ya Kameme ndingĩthikĩra ũũ butwo. Na nĩ wona Debe unaisema mitambo itũ nĩ yathie na no rĩu rĩ tũgwĩtia mũndũ agwĩtie kĩrĩa aranyua harĩa ndĩrĩcikithĩria rĩ no ngũingĩra kuo comment ndikakanenkigia Fikeni 1000 tuonyeshe Kufai amepata bibi. Makufai atuĩritĩrĩirie. Hebu leta hiyo menu Kufai aitishe chenye anakula. Leta menu mbili. Guys, hello guys. Hey, Saidi nakapoa. Hello guys. Tini wewe. Yeye gwena kahana gwenda wewe. Ni mungese zani ndĩroneka Kufai. Na kaji kale ndio matikame. Kaji kale. Ndara ndena gatumodi. Hello guys. Hi guys. Kufai uka hawa tukwene. No ko daidi weka. Kana gete. Kia live. Mwekarani na Stacy. Tika gũtua. hapa utohe msimamo wako ni ule. Yeah, a fresh conference. We are at Green. You guys, tap. We have a press address. Ena le yako. Ene hapo. Ngai yangu atia. Oya menu moni orarĩa nyama. The best steak ongerea no ũrĩire gũkũ gwĩtagwo Glee steak. Na twagũrĩrwo the one and only Kawajiko. Doni ni atumire pesa cia kunywa. Aria wewe uge uthome menu. Ndĩrenda tuthome menu. Sikiza sauti kama iko poa. Sauti kama ni poa. Uredi yake Kufai. Oh, ni kile agwetia. Wewe uredi yake. Ambora kile agwetia. Kona rib eye. Ndiye gũrĩa rib eye. And per rib eye 350 grams. You don't shout here. Kinani digasa uti. Sio hivyo. Musa wewe uredi yake. About ndĩrenda wewe uthome Hiyo kile. moto ina Kufai. It's okay. Ngara. Sasa wewe ni sema ujaenda Karoli. Tumeenda. Shatoka. Gai, tushatoka na tuui tamorie ithu tutigenie mafanza ate tutirathi Karoli. Wewe tuma Karoli. No arare kana ne ndehe. Kwa guku. Gũkũ ona ndũngĩhota kũrĩa rĩu no Unajua kwa wachongi viazi. Ha ena ne rib eye. andũ maraiga atĩ wĩ cool kid. Eno ni silicone stick. Silicone stick. Cylon. Oh, Cylon stick. Menu haha tiga kũgio nĩ gathemba. Gathende. Tiga kũgio nĩ gathemba. Ya gũkũ ndeire ndana mũgoka. Thoma. Tabothome haha gwĩtagwo gũkũ kũretwo atĩa? The Height. Oh, Glee. Glee. It's a 5-star hotel. 5-star hotel. Tarora hiyo ici. Kai. Anjia biasi kana. Kai. Mundu aria ni soka gukira. Ona nĩ ciambia cigana? Kai, ngiri 10. Na? Ciretwo atĩa? Tathoma. Valporesika Ripasso Centero. Italy. Cio nĩ cia Italy. Kai.
Hana ici cia ile ogere hapi cia raini ni ici cia 5,000. 5,000. Ciretwo the gútúara. Ni Cia Spain. Kana rune ng'ombe. Ni ndara mũno gũthoma. No ndeire kĩrĩa thiĩ ya kĩrĩa mũnenetie. No at least nĩ ũramenya nĩ ngiri. Na ndiye nĩ ndũ. Uga nĩ ngiri, uga ngiri. Gũkũ nĩ No we mwene nĩ atũthikagĩrĩria. No ecirie no igue nĩ wagwetagio ũkome gũkũ. Nĩguo ndĩraiga atĩrĩrĩ gũkũ nĩ ngiri. Mwene gũkũ nĩ erwo twĩ gũkũ na twĩ na Kufai na Kufai ndarĩ akĩra nyambarĩ ahũrĩrwo tondũ aratake nĩ njui me haha oige tũrĩe nyama free. Gũkũ gũka nginya ma minister kwahingũrĩrwo nĩ president. Kwahingũrĩrwo nĩ president. Anani nĩ ndoka kũrĩa president yake. Ndĩrarithiĩte. Atũrathoma irio hau nĩ mbeca cigana icio kũmuonagia gathemba. Haha hena irio cia. Ici iria ndakuonia ici haha. Kai haha nginya gũkũ nginya mũndũ no ama. Andũ athome. Atĩ gaka nĩko kena raithi biũ na ciroka 4,000, 45. Gaka nĩko ka raithi. Gaka kamenu gaka ĩno ici. Kai haha hena irio cia Ile drink kubwa iko pale. Ciandĩkĩtwo atĩa? Is it the XO there? Yeah, that one. Ũgũkuonia indo ciothe. Cia ngiri 60. Ĩmwe 16. Iretwo 16,000. 16,000 na hena cia ngiri 10. Hena cia kai. Ate kai. ici 18. Iretwo Amarone de la Valpolerica. Nato. No Kufai Na igezi ya ngiri 14. rĩu rĩ ĩno wetie juice nĩ ĩrĩkũ? Niĩ ndiendete tondũ nĩ mũretia. Ĩrĩa mũnene aranyua. Worio kĩrĩa ũkũnyuĩrwo iria. Ndaiga ĩyo wamũrehe. Kama yake. Ndaiga kama yake. Ndĩrorete stroke ona nĩ irĩkũ? So no aciona. Ndũkunde. Unda wĩigue. Ndeithamagia ndĩgagũitĩkĩre. Nĩ ho. Yani nĩ hehu. Eni nĩ riũa rĩrĩa rĩ nja. Kai nĩ kahehu wega. No ũrĩa wakenererwo karũri. Kandiwa gwaka. Aya. Kama mũngarigate. Pakai apa? Riũa-inĩ. Gaĩra baby. Gaĩra kana njĩra mũrenda kana gũkuua rĩngĩ. Yani ndingĩkwa ĩtiaga. Gaĩra kana njĩra mũrenda kana gũkuua rĩngĩ. Ĩtiaga ngĩwĩrĩra. Tara juice nĩ mbia cigana hau twĩgũrĩra. Ĩno ndũngĩhota ĩno drink. Reke tuone drink. Kereho haha. Kai, ĩno yokana kabisa. Yeah. Hello guys. Rĩu maica nĩ momaya. Tumwĩra mũthome na hinya Kufai ũkarega korora. Tũigĩra Kufai amakĩra. Would you call the lady who is helping, who is serving us kindly? Kufai makĩra hau. Kufai makĩra. Na ndũkamĩgũithia wĩ gombei. Kai we. Rĩu gũkũ ndĩrona gũtirĩ kĩndũ gĩa thĩ wa ngiri twe. Ngemwĩrĩtwo ũkĩmũria atĩrĩrĩ tondũ ndakũmenya wĩ Kufai ũmũrie how much is this? How much is this? Yes, na gĩthũngũ. How much is this? How much is this? Nĩ agũkwĩra. Kwa hiyo nataka kupractice. How much is this? How much is this? Na Don unitumia deni yangu nilikwambia Raila atanguka kama mwana odomere deni yakwa kana Demeteri kama mena mami wanyu ni ajikagiriria. Anko ajai tu mabega. Ango anachinanga akisema hapo Stacy na ajai tu baba. Hebu roria taska nĩ cigana kũu green. Igira menu ĩyo me. Karisi muhudumu gũkũ ndũngĩnyua taska. Ndirĩ taska. Gũkũ na ũtirĩ taska. Honorable Irio cigũkũ nĩ red wine kwĩna chatu arakarania Gilimo moja na magana matatu. Tunagathĩrĩria hoteli yenyu. Birds and bees. Kuja hapa. Jaribu kutotokea kwa video tuambie mkubwa. Tunataka watu wote wakuwa wanakuja Glee. Wanaleta conference Glee. Yes. Wanalala Glee. Wanaenda honeymoon Glee. Na huku kuko na nini presidential suit Glee. Kama sisi tunatokea kwa video, wewe ni nani? Kuja hapa Sandra. Kuna mgeni wa kutoka Rwanda. Yes. Kuja mwambie hii bei ni how much? Kuja uniambie hii ni ngapi? Kuja hii side. Beautiful girl. Kala kidogo. Run for your life. Come with the menu.
Shoot me in the head. Ngona bei ya Joyce makira ngore tio magi ngone kweli. Kwanza Ena yone manager. Na general manager wako ni musolongo. anaandikitwo Scotland. Etagwo Glenfiddich, single malt, 21 years. Kaide mwere horo wa Johi no tondu mwana itoi maundu. It's a Scottish Caribbean tradition. Urathoma na thutha. Wetia kigia kuria. Kufai, tathoma hau menu-ini. It is the place with the best steak. Ni akuria ndirona. Athia haha. Eno ni akuria. Tathoma hau. Kau ka mbere niko ndagwitiria. Rib eye steak. Yeah. Ndagwitiria medium to rare, ndagwitiria 500 grams. 500 grams. Nuthu kilo. Ndiko ni na nuthu kilo. Wenderia ati. Na chef ni eguka ni muthungu. Wenderia ati. 6,000. No riu ni tukuhe discount tondu riu guku kwina ma Valentines ni 4,500. Na wana chef ucio kale wanure magego. Wanue meno. Niguo ndemweni. Nĩ menyera eta gũka. Ni ukuria na homa. Muikare hau muone Kufai angeria na homa. Athia kama ndĩthame moko. Aca no nginya urenge. Nginya urenge. Haha hena ĩkĩreta limp stick. Tilim. Ramp stick. Nĩ limp stick. Ramp. Lamb. Neno tenderloin. Ate? Tenderloin steak. Tenderloin steak. Na hena ĩkĩreta Cowboy. Ĩno ĩna goro. Nĩ ũrenda kũrĩa? Itakĩũĩ nĩ kĩĩ kĩu. Nĩ nyama ya ng'ombe. Nĩ nyama ya ng'ombe. Na nĩ kĩĩ gemetio ũguo? Atĩ akandu. Nĩ juice nĩ kũhiũha Kufai. Nĩ yuma hehu. Andũ rĩu nĩ kũmaka ndĩramaka. Ĩngĩ ya mũiceretwo atĩa? Ĩno ĩreta Steakhouse. What? Okay. Ati mso kuja kwa compensation. Kunaendaje kwa compensation? Ati kamera iko clear. Kamera iko sawa. Wewe. Akwapi wa demu wa bei, tunataka kujua hiyo drink inatoka how much? This is not my. Kufai t-shirt hapo madodo. Wai huku hakuna. Easy. Salimia wa Kenya. Hi Kenyans. How you guys doing? Tokaraji. You know when you come to places like this, you even Nirenda Kufai negero kanyamu gaku tuone uria gwikana ko. Azia na my friend from Burundi. Uso. Acha. Ega wewe. Acha wewe ndo kama ko. Ana kama ndio akiwa nezi. Kena eucalyptus. No igwa ne karoro. Eucalyptus. Aiwa dadare. How much is it? No, this one. 45,000. 45,000 only. Which is the most expensive drink you have here? Dom Perignon. Yeah. How much is it? It's a champagne. Yes. Guys, you know me, I take champagne ngwengwe. No, you want to menya ne champagne. How much is it? Kama kuna mtu anataka kunispoil leo, mimi nakunywa champagne ngwengwe. Na sikosangi kusema because I'm watching my weight. It's very good for someone who is losing weight like me because it just goes straight to susuing. How much is my Unajua Kikuyu? Unajua lugha gani? Kiswahili? Merudi. Wewe Kufai. Ati wero champagne ni hao machindiro iga ni uranyenda. Guy, Nenywa champagne ni ndo wa weight. Giria 88. Nenda na Kikuyu. Aja 88,000. Otale ya 1 2 3. How many you need? Wine menu ya wine. Don. Ukarora mwena wa champagne. Dom Perignon. By the bottle. No rĩu-rĩ ndũgetigĩre gũka gũkũ tondũ gũkĩrĩ na nginya Chandon ya 2,000 per your pocket. Kwĩna you can take a glass of wine 1,300. Don't you fear?
Kagutekeretwo Tusker meni. Bili ya mataska? Mini ambassador wa yebia pia. Hende wege. Woko bata dagi uka. Woko dagi. Kuna radish. Hende wege. Hende wege asa ngamwira Wednesday. Ikomwira weyo. Oh, no. Ngamwira Wednesday. Wene zika oroka. Oyo ake yeni yoyo ake agakiwa. Hai. Yakirwa na Wednesday. Oyo nyakala Wednesday. Kufayo ya na hatia. Niki. Koroka kameme Wednesday ndira kwire ukage Friday. Asa oyo nyakalora alora komunyi. One link ne shai. Atero kia Yakirora Wednesday. Na nekwirwa ari bia kuwa da kuhe murwa. Amenyera boss wake ni araigua. Wewe wakoro kuwera kana. Nimo igweno ne how much mo. Okay na every drink and they have the best disco guys. Somebody is asking wako na county. You know county? I don't know county. Oh, sijui. Yebia wajanionyesha Victor Dada. Hebu nionyeshe county but mimi sijui hiyo. Kuna the best disco. Nigo gutwara disco. Tori ile shiroka no tuthie. Tori ile shiroka in how much? They did the money disco. Excuse me. Confidence. You young people must be confident. Yeah, confidence is the key. Taru tu go this. Ari ya confidence. Ari ya confidence. Okay, tuwa konyo gawanya. Nini ndio kabisa nimei. Okay, rato wako. Nara kaide mwega cai. Kufaine fala. Tothi kure tuthire gwa Kawajiko mwezi mwaka Kawajiko na ni thengio wa Kawajiko ni gutu host. Akajikwira ama fans. No menye riu na wathikiriri member kinyingi muno ati no mwende ndugame guku na hindi ucio matindikitwo marari ciringi 20 makauga Kufai rugama Neta. Eliata. koroka Nira kaidi mwega sai. toega sai Wathi na Kufai kioro. Mae mara In the next 10 tunaweza enda kuona disco alafu tupande. Tunaweza tunataka kuonyesha watu huku ndio wako wanakuja huku. Tuitoe manager afungue disco hata kama inafunguliwa ngo 6 tuonyeshe tu watu view the view of here. Maybe ningeenda around 5:30. Hatutakuwa huko 5:30 wewe huwa anaenda Nyabari. 5:30 tokele yake. Hiyo chakula ukiwekelea hapo in the next 3 minutes unatoa sahani. Dr. Adrian wacha kuniflash hebu tutumie kitu. Ona Bishop Kamago acha kutuflash. Akanda ni ka mundu ra flash. No maana leo comment au ni kama comment hivi modera kago ya mara comment ra Bishop Kamago Kalisi muhudumu mwena ido mwena sio wana comment hapa badala wa comment kwa group. Wanakwambia tunakutch. Ati wana ni watch live. Uri na gikurekeria wathi na Kufai korea washroom. Dio tido. Botige Kufai umenye hahe na tunyamu tutu tureigirwo. Nĩũraigua rwĩmbo kĩrĩa mwetia kakamwetia kanyamũ kanini atĩ nĩgekũiganĩra Gato kanyama kau kanyama gatirarerwo hau tiga wana Kufai Bagi wape dance. na kahiũ nĩ gake Anko. Kasharia MC. ni hapa Kai Abotige atoriga kanyama kurira ha kanyama ndĩrori kararĩrwo Kai ndugakua tuhiũ twa guku tarutania wone tuindo turia wareherwo Kufai kahiũ karĩ turbo na naona joy ile tukunyua nigetha aya matuhe sponsorship ĩno ndona ta ingĩnyua ndingĩhota gũkĩra rũciũ ngokĩra o Wednesday unyuaga kĩ county na rĩu ĩno nĩngũnyua ĩno nĩngũnyua ndĩmĩcameti Ngai Louis nĩ ciake na nĩ nyama aya uratheca nyama ũguo mwena ũmwe watheca nyama mwena ũmwe ũguo Ngai ina gaka kangĩ ũkarenga ũgaikia kanua ũguo kambi gwĩtiraini no matino Stacy tanyita ũmuonie ta thi harĩa Stacy reke Stacy waku oke akuonie nigetha tũtigacambe no tũgũkorwo live nĩguo tũtigacambe tondũ tũgũkorwo live
Kale kale nawe. Basa kwelika. Nidamenye. Anicho keto kwa maisha 16. Ndio wewe ni manager. Haya ni onio. So No ule aranyita. na wewe rite. Othie date na arume atongu. Kiu aranyita. Nikendo gati dio kirapi. Kaya kani. Kwa kani. Ogua? Ukaruma. Nĩ ndanyita. Rĩu o hatuohe matikona nĩ ũgũ practice aga mbere. Gaka tarĩ gabinda. Tũraigĩrĩra thaa ici gaka nĩ gagwĩkĩra mahĩndĩ na he mũgate ũroka. Na gaka atakĩrĩ na andũ rĩrĩ. Gakua. Gaka rũkagio. No. Ndio 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 gũkũ njũkaga mũno. Ni ndana nĩ ũkaga. Ogua? Ndio ngĩkeite. Kĩrute rĩu ngũthingwo nĩ disco. Nĩũkũhota gatige ũguo ndũngĩũrio koguo matikamenya nĩ ngũ-practice. macukĩri matikamenya tũrenda kũmonia view ya na haha nja na haha mbere. Yeah, it's on Kiambu Road bypass. As you go to Ruaka, you can go on Google, just Google Glee, Glee. Karaipa rori atiriri zinaitwa congratulations ama delicious. Atirisho cietagwo congratulations Karaiko wetigana cio we bata nĩ tũrerwo tũrĩ. Mũrathiĩ mũgithi na Ikuru. Athi mũgithi na Ikuru. Abathi mũgithi na Ikuru na ndetereire mũno no na rĩu kwenda njigo serio. Ũgĩthiĩ Aumĩirima. Ũgĩthiĩ ũguo. Athikĩrĩria UK. Arathiĩ Jerema. Nĩ Jerema. Ũkĩhĩtũka koguo nĩngakuonera hau gaitũngĩ. Ũgĩthiĩ ũguo. Ndege ikĩraga haha harĩ igũrũ. Ndege ya gũthiĩ ona ya Caina nĩ njĩra ĩrĩa ĩgeraga. Ĩkoragwo ĩtiganĩte na ya haitũ. Nani rĩu ya mũndũ wa gũthiĩ Caina nĩmenya ũcio athiĩ Caina. Rĩu ya gũthiĩ Germany ĩgeraga hau haitũ. Hau igũrũ hau nĩ wega. Kufai de mũndũ. Asa nĩ tũrĩ angĩ akũrũ. At least. Wathini kona motaraga andũ acio angĩ anini ũguo. Asa rĩu nene nĩ mwana wa kahĩĩ. Tũtũ tũngĩ nĩ tũirĩtu. Tũu nĩ tũkahika. Atĩ Here's some bread and butter. Butter has garlic and herb. Any allergen. In case you Butter iko na garlic and herb. Garlic and herb. Herb ni gani? Ni kama rosemary. Rosemary, rosemary. Alafu butter butter keke. Ti butter keke ni butter. No korani gore ke hata ina. Butter butter. Nĩ thiage wĩtagwo butter. Njago kone joka mũno rĩu gaka kende muonie for example rĩu woyaga. Woya. Ikara hau ũrĩa enjoy ukoya. Abo mũreha woyo ũrĩ. Ũcoka ũkoya gaka. Ũkaharukia handũ harĩ. Hau. Ũcoka nyita atĩa? Ũguo. Ũgeka atĩa? Warakĩrĩa karĩ gaku. Atinia gaku. It's called bread before kĩrĩa. Mũira njohi ĩgĩũkĩte na appetizer. Mangai Kufai rĩu tũbuatire nĩkĩ no gũkũ tũtira kwĩrire ũkage tukameme ndagĩka 10 ũcio araikia tarĩ gambuti Kaya ke gatia. Yo, Ala moda da ya ya toka yako gathemba nimetoa toa uko hotspot unanga credit leta niangalie natumia bandu uongo na kujua ni saizi umezima siache online tena atuthi tuenie ndo view igaruragirwo ku kamera wewe ona nyumo tiata mutiambita kweka mutarenda ni ndiraria bread nona waikara haha hena nyamo ya kuigwa rugari huku ni gwitu
Mwakiona riu guku ni Glee. Kufai no anyita riu view. That's the view at the parking down here. The parking is down there. Atenikereka. Ati baby talk tulikuwa na nyinyi Karori. Thank you. Kuna mtu anasema imagine Teresia ati hatukukuja na venye tulikuja babe. Mapema. You see where I've put my handbag. Kuna kimufago na ka handbag ya Stacy. Kuna mufago nice. Irio ni gukoroshoka. In how long the food babe? 5. Right now. So tuketi before a plate tuwaonyeshe tu hapa, tutaenda disco. Next time tutaonyesha disco. Tuonyesha pale swimming Kufairo kama. Tudika baba. Kufai. Okagonyitete guoko. Na ni hena ka boardroom ka mucemanio munini. Nona mugeka. Kufai durute kofo. Nona mugeka. One ka boardroom kanini. Gai. Ate gai. Ngoko ni mwelio. Eka boardroom kanini. Unaweza book unakuja unakula private. Deliverance. Deliverance na idi. You see the setup at the Steakhouse. Kufaima ene. Orenda gukoka kurira gaka kate. Kaune eni. Taikara uthi. Ona kinya ni uramachina sati. Uramachire. Ni drama gai gina hena tusikona. Ndukahuti tuciko uma tuthi rera kuhutia tuciko tu Marana marana ngai ciko na kwa nyuga kwa dino Abatie. Tusikona tu ni marara. Sawa, hata tunafika tu hapa kuonyeshana nje kabla ya plate. Ndio fundi yetu ana plate ukaone tuhetokere hari iko ine wone. Ai tusikona tu modo akige tumasikire. Ici irio citu ni cia plate wo. Kai. Ici Ka soup ka ine steak. Ino ndugoke gwithamba moko. Hi chef. How are you? Niraita sama. Ndukarumereke wigirwo thani-ini. Koko matinge manya chef gathemba. Koko matie chef gathemba. Hi my dear. Nakuja saa hizi. Eo nyama guku. Fresh. Aged. Etago aged meat. No igua. Haha niho buka goko wa hi. I want a table for 2. Hi Eunice. Say hi. Tell people welcome to Glee. Welcome to Glee, Nairobi. This is the Steakhouse, the Hyatt, first floor. Yeah. You're a good girl. I want a place for 2. You want the book To sleep. Can you help? This guy is from Nyambare. Yes, for 2 na room. You want a room? What do you call them? The guest rooms. Guest rooms. You have a presidential suit. How much is the presidential suit? Maybe you would use. It's about how much? Million. Yeah, 2.2. Yeah. Make it morora. Look at this door. It's hide. At the 2.1 presidential suit. Kune kwa gadhi hani mundai. Ma president mo the ma Kenya mo kama huko. Is this one open? Modo akimwera atiriri ndina cio ndenda kuona uri hana no mahingurira mu. Ene ore ha he hathaka. Tukugerera ku. Keturi hare tukugerera. Ne tiga wana. Excuse. Nitapitia wapi kuingia hapa kwa balcony? Nitakuridhika na leo tio. Nitokuririkana. I want to go at the balcony here. Yule Wakirumba ndio rangira hivi. Ngugera haha murago wiha. Oh. Stacy. Yasha ni araigua. Tarora haha ore he hathaka. Look at this. Look how beautiful this place is. Yeah. Unamona haha ore he hathaka. Look at the lightings. Garo ya Junior, are you there? Lightings at night. You can imagine, you know. Ndirenda muone uria kamundu gaka gakuria getagwo Kufai. Look at this place. Ebu angalia ma rooms, ma presidential rooms, ma guest rooms. Kai Kufai arona nakanua. Kufai. Hey, how are you handsome? Maga Kufai no uthakarei. Niguo barakwira.
Look at that. There's a swimming pool. Look at this. Tarora reu kuria Kufai eri. Eh? You want to go swim? Kufai hare hena swimming. Nigukuonia. Oru Kufai ona ndurahora na ndirakora kwina ginya disco. Ate? Mena curio shop. Hare geda. Of course. Ate go ye. Kuito akirewa. Orona hiki athako kaje kugania nyu. Niki Kufai urarora ndu uguo. Ademoriate. Kufai doro ya mpio. Tathii. Muratha kariro ni guku Kufai atorenda kumuoria atia. Do you know me? Hi girls, enjoy. Do you know him? Do you know me? No. It's Kufai. I'm Kufai. Jesus Christ. Kufai of Kameme. Kufai. Onege domenyeke. Mugoka glee. Muge signature the height first floor. More kindu gigwitwo steak ya ng'ombe. Aged snake steak. It's so beautiful. The place is so beautiful. Na steak ya kwekere hau. Aged, super aged. Azikuja chakula, asante. Look at this. When I used to be a little girl, that a little girl, that were out of the country, need that why Drenda nyuaga extra. Riu ngithiriria ndahotire kwigorera riu nyua ka champagne ka a few shillings. Guys, that's my tale. Oreda kunywa riko Kufai. No, how? On a henna high-end wine. Very high-end wine. Nene kabuni cia waini inywe ndirona nia waini cia nyumu njethe muhe wira. Nona riko hari orere thaka. Kufai ma ndukathi ukihutagia ngirathi ciothe. Yari athungu Mero, it's booked for Kufai. I'm Kufai wa Kameme. Kufai ni waratongori ni kuhuta. Kufai riu irio ni cioka. Kufai ni wenda gutukenia muno. Kituni uri ukuria. Ati huku ni wapi? Kunaitwa Glee. Tutawapostia. Niki urarora thungu uguo. Niki Kufai. Ngekoyo. Juice, man. Good. Riketu mo. Shoni cia Stacy. Shina ka tomato. Shina ka garlic. Shina corn. Corn ndi ka pepe karia. Shina ka pilipili. Eno ni aitagwa let's eye. Kana mukometaga Rib eye, Iran's eye. Ni guthondekwo. We kuwa ne ko heni uheni. Kufai being served. Gatiikiragwo hau. Ni urathondekwo Kufai horera. Give him the towel. Gaka ne kara gako tigira watho. Eke uke wikirwo ni gwikirwo andu mekiragwo. Kufai ma. Riu maundu maya matiri nyamba inene wabangirwo. No Kufai ndugokire Kufai. Na ukate Na ndugakaiye. Coka mbere. Mashed potato. Stacy arare na mashed potato.
Atubebe. Kaĩ ũririkane mũndũ ũtaikĩti kĩndũ kanua tondũ nĩ Ngai ti ithuĩ. Tũtirĩ na ũru wa kuonania nĩ kũhũna nĩ mukawa ũtũrenda kũgathĩrĩria nĩgetha ene matwethe matũhe wĩra. No, ndũigua Gĩkũyũ. Baron, no, she doesn't know. Can you behave like a man? Please tell him what is this. Like I warn you. Mushroom sauce. What is he taking him? Tell him what he's taking. Yes, everything in the plate, please. Yeah, so you eat At apart from what? The slate at the Dogareno. Kauti, no, the kauti is edible. Yeah, it's Ni edible. Kauti ni edible, Yeah, sure. And the toppings of the garlic. Yeah. On the bowl, you have the cherry tomatoes, Yes. the garlic, and the sweet corn. Take me slow. Okay, sorry. The cherry tomatoes, the garlic, and the sweet corn. So as you're cutting the meat, you can remove the garlic from the corn itself. Yeah. And the sweet corn, you can pour it on the plate and eat it together with the meat and the fries. Yeah. Yeah. And he's taking fries. Fries and chips. Okay, sure. And what sauce is this? The mushroom sauce. Mushroom sauce. He needed the peppercorn. Okay, sure. So the pepper is too hot. Yes. We can share with him. Okay. The peppercorn. Yeah. Where is the peppercorn? Yeah. The pepper. Is one, eh? Yeah. And this one is? Mushroom sauce. Okay. Natemba amekula na peppercorn. So they could share the sauce. So unakulanga pilipili? One is a sherbet. Okay. Right. Thank you, honey. Sure, thank you. Thank you. Enjoy. Anytime, honey. Thank you. Uduga, honey. No, you know. Thank you, honey. I think thank you, honey. Thank you, honey. Kwa nini hane yako ina hane? Mwakendera tuge thank you, honey. Rĩu ndĩrenda kuona ũrĩa ũkũrenga. Hane. Ndĩrenda gũikara ũũ tondũ mwena ũyũ kwĩna. Ĩtũcokie ngatho. Hold on. Unafanya nikae mbaya. Ĩtũcokie ngatho. Father, we thank you for this provision. We receive it with a heart of thanksgiving. Father, for those who have nothing to eat, we commit them in your hands. In Jesus' name we pray. Amen. Ah, no, I didn't tell them Tarehe Stacy, uko direct hapo. Fork left, knife Fork right. nyita wega. Kufai. Go Kufai. Ay, inyo kirarenga. You know it's so Korea, it's so tender, as in so soft. Ah, uga naitiguo. Alafu ri chipoko hato no ehura moko ugathicithia haha kamucuthini. Ah. Yako ima na paper. No. Sauce. Sauce. Nĩũmenyire nginya pepper. No Kufai ndũkĩrie wega na haha hena ageni. Ũhinge kanua. Taikia nyama kanua ũigue. Ngai. Akaneta hato Kenya. Kufai waka meme. Akaneta hato Kenya gatwena tondo mure. No wonder. But it's so sweet. Ndarome akufikĩte ndirarĩa nyama. Ina sama. Ina sama. Ngamba ngana mũrĩo. Mũrĩo. Aruta ka garlic haha. Kagarlic ni. Ĩno nĩ garlic. Ore ya biũ ya gĩcagi ya thoko. Na nĩkĩ to tofauti. Nĩ kũngirirwo ũkaigĩra nyama-inĩ ũkarenga ũkarĩanĩria. Kaba gũtũmĩra guoko tondũ. Ano nayo kũbai tondũ hĩndĩ woka gũkũ rĩ. No nayo ĩtagwo tomato sauce. No hũtithio. Ndio leo woka gũkũ rĩ. Ndio ndio gũkũ. Otara gũkũ na ciara nĩ ũkũriga gũkũ. Ona tara themathikĩra no rĩu gũtũhende tũciakĩro tũkĩrĩa. Nĩ ambe atia gũkũ. Arathirwo nĩ gũflash. Kuna mĩrango mĩingĩ. Nĩ akũrĩ. Kufai fanya nini? Kufai ahĩngirwo nĩ kĩrĩa nĩ fork. Mũndũ agĩtũmĩra guoko na mamu. Nasa Utomere guoko. Ikũrĩa. By the way, ndũrahota gũkũrĩa na ũma. Oma nĩ radika.
Kigama na tunaona kipendo reda hiyo. Takore yako. Atofoki hali ya sausage. Atogoro kawaida ni. Hiyo ni tomato sauce. Uzo no ukagukutha nyanya rĩu iko mũthitha ũko ũrĩa no nyue gũkũ. Okay. Edi hiyo kaita damu. Bana okay nyiki. Bana. Adorere. Okay, ukala. Ndio akaga. Igwekara ikora igate bebu sikule nimepika. Ndomoria ndina ikuru jakaranda. Ndani na ikuru we. Maduri ndani na ikuru. Maduri ndo inoko. Oya hau. Maduri ndina ikuru. Na naigwa umuru huko ya presidential suit. Kama unataka nikuje nikule home wewe Karaiko huko nilipia presidential suit nisikasirike. Ni 2.1 Right. How nearly there? Wetigera 2 point. Na hiyo ni added to president. Hiyo is president you. president. Hizo ndio lazima magana mere haribo. President. Waru yora migwete Kufai. No, yo te digo Danica. Kai. Rafa, con ni no. Ati Wakirumba jioshe Kufai. Unaweza mnyonga nikimpeleka kwangu huyu. Unda mnyonga hiyo mbuzi yako nayo. Ndi kalele na malijua na wako. Asa tabia. Totemo malijua na. Ndio kana maana. Agethi taru athie mwe, agethi mweri. Ni mweri. Kata ngokera yokeri. Agakara yokeri. Akasema dhabia. Kiboge kile tinagie kile. Ona wewe urasha ngoni foke na hivi. Timaza. Timaza rasha. Ni demo ki. Veteran. Mutioni ni Stacy ule araria. Stacy honey. Hi. Show them your ways. Wale mlitukana Stacy kwa TikTok. Hapa ni wapi? Munasema dance. Hapa ni wapi? Hapa nina dance. Nagira muone kwenye nagira muone kwenye. At least sishindwi kila kitu. Bagaku ne gaka wena. Eto. Ndokiga akina kuni. Tadufu. Kayareherie katomato emakomuongerera. Uraumira we handsome. Oh. Simu mixi nini sauce. Ano leo. Yes mama. Yes, what is the food to ask this me? This is the new me have been here. Okay, hope the food is to your liking. Ate unasema aje? Chakula ni nzuri. Chakula mono. Yes. Try, enjoy. You and everyone? Yes. Ukana bwana. Kai. Mo lego higa konyona gole. Go aira neguo ge. Atajifunga kukula na kukunywa kuombe. Ndio upate bwana. He's one of the top artists. Yeah, so this hotel will come. Watakuja wanauliza Kufai, master that name. Any client who comes here and say Kufai, I saw a live show from Kufai. Kufai, this is the Kufai. He's our Churchill in Mrima. In Mrima. You come from which part of the country? Oh, Malaba, Koeta. Aya. Malaba, Uganda. Oh, Kotina Rao. Between Bugoma and Marafa. You're Luya. Teso. Iteso are Nilots. Wow, Iteso. Wow, that's I'm good. a plain Nilot. The plain one. Sure, enjoy. Thank you. Welcome. Plain man. Kai, Jesus Christ. Aterere. Inyu rekei riu turi reke Kufai. How do you love my rosary? Nikio kujuragia rosary. Ati ni Friday. Ni hoyaga Ngai utuko na muthenya. Ona korwo ni Friday, ni gwikira ndire muthenya wa kwaga gwikira rosary. Eno ndaheirwo birthday gift. By the way, ni ndamwirire eno ndaheirwo birthday gift ni kira. Ni Karaiko TV. When the media fraternity was rewarding me, this one I got from Karaiko. Yeah.
Tamakania ndiaheirwo ki. Birthday yako. Na niguo toko-inĩ birthday. Niĩ nĩ mwake nyinĩire. No tamaka gũtirĩ mũndũ wake no nĩ ndaririkana kwĩ mũndũ wandĩkĩire kũmũcaria. No agũikĩri kĩndũ. Aetagwo John. Adabi please. Ai agũikĩrie kĩ? Aikĩirio kĩndũ we. Ngĩamba ngĩmaka. No nĩ mũrona ũrĩa Kufai ararĩa. Kufai rĩu tũngĩheo cũrĩ. Tondũ andũ nĩ maratwĩra no matinde tũthiĩ show rũraya. Tũthiĩ show cia World Debate, tũthiĩ World Cup. Ndiũĩ kana ĩgakorwo. Where is the other World Cup? I don't know whether it's going to be where. Let us Google Either state or somewhere, I don't know. Ĩgakorwo America, niĩ nĩ njũĩ. America, United States of America. Rĩu rĩ, kwĩna thũngũ ngĩrĩ ũguo ũrarĩa. Mũgatakĩre kũndũ mangĩndwara. Na kahuti gaka nĩ ũkũrĩa. Kagacame. It will be in US, Mexico, Canada. Kaasa mada fifi. Kuna kula gani jaba? Akira tari mwera niki. Ate kuna chai imetokea ghafla bin gafu. Iko wapi ni ya nani? Tuandikeni ni ya nani sisi. Si hiyo yako. Are you sure you're not the I need your help. I'll check it. It has run. True, it's in USA. Mom, ninunulie lunch. Sawa, nikitoka online, honey. Aya, nimekonda. Stacy, kuna kilo ngapi sasa? Mimi. I don't remember the last time I paid money. But For sure. you'd think you're like how many kgs? 59 to 60. You can't be 59. Maheni. Maheni. Cha huko niko na ngapi? Sasa tuongee na daktari. Dr. Kufai. Kũringana na ũrĩa we nyonire, okay, na hayo ũguo. Kau no nginya gakorwo gakuĩte twe. I know that. Tauma online. Tauma wifi ni yakwa, uma wifi ni yakwa. Sai nĩ ũyũ tũramio. Abotige ngoje Kufai. Ate kũringana Na ũrĩa nyonire gakuĩte. Icio nĩ 20 kgs. Twarathaci handũ hamwe. Ũtatarĩte mwĩrĩ. Nĩguo. Hau onire peke yake nĩ ha? Aku rĩu icio waiga wĩna 59. Awaiga wĩna 50. Rĩu 50 wongerera ga 20. Wakĩrĩa. Kau nginya ngĩkuĩra mwana na ndagũe. Excuse me. Can I get my food to go? Sasa tena kila ate kama dogi kama kagia tueti. Kiwa matwine. Ate Kufai. Ate kuna cai wa Kufai. Ni wa ucai wekuo. Mutige tohe cai ona inyu ithu tutioe. Ithu tuma wera tumire studio. Twatiga dibul. Aya toka nĩ nyuĩ rĩu cai. Kuna mali unajua umemes. Hapana. Ati baby, I love your dress code. Thank you. Rĩrĩa Kufai gaka nĩ gakũrĩo. Twarĩo tũrĩa tuaga. Kaugeta gokeria. Eka cherry tomato, cherry tomato. Twaga nĩ Kufai nĩ akũrĩa. Rea. Eka tomato hego. Kufai. Twarĩo kĩndũ ũtakũrĩa no mahiga. Ate emotional damage Kufai. Ate ndore na emotional damage ni urahura Stacy ni kuga atwire na tukio. Kufai is a bull. Handũ gakene. Wapati gũkena tondũ no nĩ advertise. What Mukawa. but do? Mukawa ona mwene ni ona. And is owned by a Kenyan. Not Mudogo, not Muhede. Yeah. And for that matter, a lady, woman, a woman. WCW to her. Ũcio no nginya gĩkorwo nĩ athiaga nja wa bũrũri tondũ meciria mati make. Andũ a Kenya nĩ tũĩ As a nation. Andũ ta Jimmy Wachama baitũ nĩ meciragia maũndũ ma Kenya. Acio eni na Cascada na Sarvit akarani wa Sarvit ati uri mutumia ucio no nginya korwo nethia nja wa bururi mũtumia ũcio no nginya angĩkorwo nĩ athiaga nja wa bũrũri. Idea ĩno rĩ no na gũkũ ikarĩte gũkũ watu wanauliza baby top ukuli nĩguo nakwenda kuuga na ndira wetia inetie nditirie juice I'm juicing
Atasalimia huyo classmate. Wadhamana modo wetako Peter Mungai. Yeye twadhamana ake ucio twadhamana ake. Kaima oyo maarire kanyambo kau ka garlic. Rega steak. Gathemba ni nini gaga. Rega steak gatiko. Wagre wale warusi yako roho ya kitu gani? Okay, wale. Ale warusi kwa kesi jana Mae ni tiga weishi ora thief. Hidi yako rotia kuleja tondu wale ni gukora ha. Iko hao kwa mtoro huo. Which place is that? It's called the Glee Nairobi. Para kale yango na gesipo. Tondu tukiuma na goko mushadha. To mark our banana. It's on the bypass. You come from Two Rivers, then to Glee, then unashika Kiambu Road. Naenda sherehe. Naenda habari. Sijali hata mimi sijakula penina nakaisha wadosi wa kule. Hata pia vizuri sana. Kufai akimaliza kukula ninakata hii live. Hii ni ya kupromote boy shout. Kani na apende kwa kitu alwa. Gani hapa? Niko mwenye disco ya huko Krista sheme marekia. Ongelesha wa Kenya. Kenya, thank you very much. Eat treat in the Kufai. That's why we are here. God said, let's surprise this guy. Wewe nonsense. Where are shameless. Ina nda ko hamenyaga. Ate wa mwera ate. Na baby dog. Ndio kama na. Acha kujipigia debe. Amenya ore to gwika. Haga gakwa na ga Stacy. Ate Tondu yakwa ndago surprise ni arihe. Ni arihe. Ona ndokare ici citu. Ndingereha. Ore acia kupe. Niona dinari agathemba no orariha. No problem. Hana baraka wajiko. Ndio hiyo ni kibao. Au ile modo ale hiyo ni kibao. Tumuorire. Ndio kale hizi. Are ici. Are ndingiura na thimu yakwa ni kuma online. Ni ina namba yake? Ndomera. 07 ke urute. Umuorire nigetha warie nake. Umwire augire irio ni twendi. Na kwa hande twaria. Ni nani twathi. Mathirete twendi. Kerekere. Ndanoga irio ni twendi ku. Ndanaiga nĩ tuko augire nĩ cukuru Eni. Akĩranga no ma ndĩrakwĩra ma ĩkĩra speaker Call is waiting. Kata hiyo uchukue hii. ukiongerera volume na hiyo power bank mimi nilikuwa ninaletewa mani yako. Reka thimu yo kawa jiko waria na president Gathemba. Kuna namba rahisi. Kama kadadu yaku utagikeni. Utindĩkire ndĩrenda ũrĩa nyama ndĩkahore Ndio ndĩraria. ũrigie na waru mũndũ mbaga kũrĩa nyama Ile kale mundu atari yakwa na itirua. na tũkon tũbebe Ndeka nge tutindĩkĩra nĩ mbembe nĩ njikaga ngĩrĩa. na ngari kĩo ndũkage kũrĩa ũra rĩngĩ. Go equal with your phone. You hotspot with mine. Are we trusting your hotspot? Yes, you can trust me. For Kila sure. speaker. Yoga Eko waiting. waiting. Nĩagũcokia ti mũtũrĩku. There is more. Ndio. Tindĩka tukone. Trust Kufai at your own risk. Reu, say thank you for Glee. Shokeria Glee mwe thank you. Thank you for Glee. Thank you Glee. Mukawa nĩguo wĩtagwo Glee. The Glee. The Glee, yes. The Glee. Thank you the Glee. The Glee, my love, Glee. And you did a very good steak. You love it? How was your steak? Awesome. Kino kile githungu tu. Had some jogu sasa guy Kufai. Hello baby top, salimia Kufai amesalimika. Can you thank the Glee you young girl? Hi, madam. Ogokoranirira muno. Thank you for lunch. Gakore gaka na niguo kuria witu. Na ile iratumanirira. For lunch. Anytime. Thank you for the nice service. We are full. We even have food to take home. Equal waiting. How can you call him for 10 times? You're mannerless. You're mannerless. Thank you muno. Mwaje na jokie Kiwe.
Kai koni nire. Yeah. Jesus Christ. Ndoria gwe sosa. Atie kedo. Ndoria gwe sosa. Patia nani hiyo sauce. Akule. Hapa kuna bumbu sauce. No, it's peppercorn. Cha kudanganya na masos. Unajua this is a serious advert, alafu mtu akuje ulize bubu sauce. Bumbu sauce ile yakora wonya mwili. Inakwambia Indomie. Guy, wareginya tomato sauce yothe. Atire. Wareginya tomato sauce. Yothe. Aya, Stacy dareketi reke Stacy ya kahora and her mashed. Looks yummy. It's yummy. Eating ikuno. Aya. Nyameno ngihora. Beta. Ngahora ndirikaga nikyo mundu agirwo no kuria na ihenya. Kufai. Oh, renda nigetha aremo ni kuria uri. You're so man. Ndaimite ya Stacy. Todo gatiko nina gaka gatiega gako nina ni kari. Komina. Kari. No yakorea. Stacy. No de ukaruka. Stacy mathiete na Adrian. We have a pending burger date. Mena burger date hindi yo mari ile twina jaki tukiona na kanua. Ucio ni munene. Asa. Oh no, ni ndere kwa mama. Ndirakwira atiriri mari ile twina jaki wari ile tuona na kanua. At least then a partner. Akaira muco ni atwara guku ndari ni guku waku. Ni ni akari na yenya ku wake muci. It depends on the company I'm with. Ndirakwira kari. Ereko, it's called peppercorn. Yakorea. Tijo rutasha ukamix no yaku. Oh, ogua. Yeah. Macoka harukia haha. Watige gakore na gaciko gaka. Nona ena gaciko gaka na ndukaiye tuciko tutu Kufai. Ogua. Sitorana woguo. Kwanza Kufai. Kufai ni wathambia. Ona na wageria. Ndagaria. Uri muno kuonia kaita. Ndagaria gotiteka. Niki uraitire irio ciene mata. Jetaire sosa. Sasa kumaliza wa kwanza huko. Sukunywa kaka soup. Kunywa kaka soup. Acha kulamba hiyo kijiko alafu unarudi. Nikahorire. Na usinipiga wewe. Umulize kama ni analipa bill. Wariha. Na ithe ndwanjira nyinyi wacoka ni undu wa giciko. Uranyua thugu. Ruge njagirwo no kunywa atia Utumire giciko yaku. Kire kumatana kihe. Ilikuwa sio hiyo spoon yako hapo. Ili nani? Haka nako kanegenirio ni irio. Ala sona giciko yako. Ona vile analamba and we are sharing it. No, gracias. Mwase now. Aya, use this sauce, mama. Yes, I have not Korea. Yes, not lambad. Yeah, use this one. It's good. Amanya tokiria amene no. Hugo na gwikora. Nego gwikora. Kwambia gotwarazia ati ndio giciko tuliana kia twana. Niki iniora sona. Aiko ke nduguru tu sato to thia oguo. Ai chin. Tena ndio mundu wake na. Atetagwo chin. Koguo mukoro uyu nawe wagira iko. Au ti hau ayeni kwa andu tugaikara hamwe wone ngari tuige turuta ndogo. Tuthia tena uthi mundu gathanga kanua kauma ka mundu. Ona ndore mahoyanaga gathigara. Yeni. No uragicona giciko wone ndani murashare na mundu. Ndio uri kureta ukahutira yaku. Twage kurehera kige ndura tina. Matroni. Na fast Corinthians muthiki ni nabo. Ayana Vascoribia. Vascoribia ndari na mohoro ndio video hodi. Ndio ndio giciko kige. Amadiga kama amo ikarire no ni ende bakora nsaia. Bakora sai. Ndio wewe stress guku. Unakula mpaka pilipili. Oja arati dodo umwe. Atinda undu umwe ana turekirio ndu tuwe ne sorry. Ni ndio cokera undu umwe. Uga sorry ugathi ugatwara ng'ombe igiri. Utinda andu amwe. Nashika basi. Najam. Aya mama ya steak yaku. Mama Adrian nitafutie kazi. No, you are capable. Kufai ati nipedi ndio Karaiko anasema. Turamora muthuri nduthie Jakaranda. Tamwira thi Jakaranda na Ikuru. Muthuri uri ngari-ini. Wado ngamwona ta Karaiko a TikTok. Akiuga atia. Akwira andu ni arathi Jakaranda. Oh, TikTok yake ndio enda. Ani invite damenya hari anyuma ndingioira to tuma nawe.
Nĩũrageria gwĩtetera mwendwa ũyũ. Ningioya ako invite TikTok yake wandikira ini. Ndandikira ini. Kai. Decline ya celeb. Rĩu ingĩoire. Araiga ati celebrity master nini. Ingĩoire alafu no natuma na ũrĩa. Na mama. Na nĩ ndagari kũnyemerea. Hau nĩ ũngĩthũki. Hau nĩ ngĩthũki. Ndina yakua na ũ. Narĩa tu. Ako invite rĩngĩ wainũka. Ni invite rĩngĩ ndainũka. Arako invite uigire TikTok ureke. No rĩu rĩ kwaria maciciarĩ no woe ũkĩrĩaga. Na ndiho. Na wĩho. Na arenda gwĩtana Jacaranda na we wĩ the glee. Na niĩ ndĩ the glee. Mũthuri ndũkinyete. Nako warathi Jacaranda na kuria makinya aja maromĩtie nyama. Mũndũ hau bara. Hana Charina. Ukitaka wabeje kurumio nyama nĩ andũ. Ũkĩgucana Jacaranda kũu arathiĩ. Ade Akinya kũu mekwambia kũgucana. Akĩra mo test yangu. Test ya. Ni huku kuja huku. Mathiaga kũgucanĩrio. Ndoka gũkũ ngiri mũthuri. ine. Gũkũ rarerwo o mũndũ araheo kĩrĩa gĩake menu yake. Abotige ngoje nderere. Ate invite Kufai ate Kufai andikira ini. Akwenda amwĩtanaga nĩ ũndũ wa rwĩmbo. Promoter mwana ũcio tuone kanyamu ga kũrĩa. Mwana ũcio rĩ nĩ promoter no Tiende ĩrĩa wĩ ngiri. Tiende ĩrĩa na tiende ĩrĩa twĩ nawe. Kai ndangĩtigeria kagui ona kamwe kabebe. Ngui cia gĩthogoro no cionire mbara. Ndarĩ atuaga. Kai. Nĩ ũrikuonia Ngai. Ũrikuonia Ngai. Yes, mugire twagana metha rĩu. Tũrathiĩ rĩu ĩrĩkũ? We are okay. Hatuma haitarĩ. Atende kwa Tũrathiĩ kũ? Ĩno ĩtagwo the hide. Haha igũrũ hetagwo peacock. Kwĩna 7th floor. Ĩtagwo, what's the name of 7th floor? I forgot. Na basement ni disco. That club on 7th floor is called what? The club on the 7th floor. Horizon. 7th floor ni Horizon, ni place ya madashi tutapanda huko. Na kuna peacock, na kuna sasa the hide, na hii ya chini sijai glow. Huko ni buffet na nini, si ndio? Buffet nini? Sasa hiyo. Horizon ni bar. Na kuko na disco. Disco inaitwaje? Ruby. Ruby is a special gem. Ni higa ya gem, Ruby. It is, can I tell you about Ruby disco? I even turned the camera. Ruby is the best, is the toppest soundproof disco in Kenya, Africa, East Africa, name it. The other disco that I saw that would just come not even closer, it's a disco in Ethiopia. What was that disco? Negoria. And another one called Whites in Dubai. Another club called Whites. Any other? Wewe disco ereko. Ni wageithio ni Jackie wa warire. Nĩ ndageithĩka. Ũyũ ndĩitho tũtigithia. Korageithĩka na ihenya atia. Nĩ ũyũ tondũ ndarigwo na tũtigithia ni na nyama. Gai. Umeosha Stacy. Umempea ama amechukua? Nimempatia full thank you. Na aka kama kula. Na uko unakula supu. Ni ngonya ndio Stacy. Tarea umwendete rĩrĩa arakoire na nĩguo wanyua thubu wake utige ga thubu gaka. Coke he gathemba thubu ũcio agenda kanyama. Kona nini Niĩ ndiendaga gũikara na mũndũ ũtararĩa irio tondũ kwĩna ng'aragu ke thubu ũyũ. Thank you baby. I love you Hudson. Who is Hudson Jogu Munga? Umentumia love emoji mob. I love you right back. Jackie wareire nĩ ũmũĩ. Nĩ ndĩmũĩ. Nĩ ũrĩkũ? Nĩ ndĩmũiguaga mũkĩmũgweta. Mĩtambo-inĩ haha. Na nyina wa ciana ciakwa. Jaguarine is my wife. Matunyanaga na kĩrĩa? Huku hakuna disco matanga. Right. Guys, is the Kufai dona hona.
Mũndũ aikara totarĩte kĩndũ. Nĩ Karaiko ũrakũria. Haikũra igwatara. Nĩguo ndĩrarigwo atĩrĩrĩ Karaiko nĩkĩ etereire. No nĩ aiguire tũkĩũria rumu nĩ how much. Ngai nĩaiguire. We Karaiko no igua ũrĩa werwo atĩ nĩ uma TikTok live na nĩ ũkũ-invitaga atĩ Kufai ya decline. Busy kidogo. Na nyuma busy kidogo. Atĩ uma busy na mama. Mama yangu wako. Dina yaku yana huyu. Stacy ni unageithio ni anti maform. Haya anti maform kwa anti maform alinitoka. Anti maform anakuanga hivyo. Lakini tunaenda ngemi, si ndio? Ngemi ni lini by? Siliendwa. Iko lini gai huyu kai gutari undu atoi. Gathemba. Ati ni aramenya kwina ngemi ni ya lini? Kindu anatarada kwamba gubanga ri. Ni Muratina Fest. Turoria ngemi ukanji kuga Muratina. Ndio kile murabanga. Ngemi Fest. Aya ni Muratina Fest sawa. Murabanga Muratina Fest ri. Ni kendo tanakataka next month. Kana next month bali. Wale huko. Stacy tore asia Ngemi Fest. Usi Ngemi Fest ni ri. Ni aneje yeko. Ni we ni ale mathia Ngemi Fest. Tao. Ngemi Fest. Ejo. Tao. Yaiki. Tao. Irosh. Ndari gando ne marito ma. Wanjine. Karamoringe. Washuka Mosedo. The one who sings country music, Steve. Rogers. Namugira itago The Prince ni wauko kwetu. The Prince. Yeah, The Prince ni wauko kwetu. Aya. Ade. Oh, turerwo ati ni ya 8th March. Jackie ndu ire maundu ma bane amanyitire muno. Araiga ni 8th we mukawa araiga ni 8th March. Jackie ni ururire. Thank you baby. Imagine umuthi ni date ki? Na ni aramenya uhoro wa 8th Ngemi ya 2025. Jackie ni akwenda muongerere mwana. No iraya ni arathire university Canada. Muringe kangi. Anko. Warakorora ngemi. Urarorera kuna mukawa ni aramenya. Hi babe, asante kiroga babe. No iraya ni arathire Canada. Oh my son. Kotaramenya. Akejuria kana njuro ni ndarehire thia. Teure. My son in Canada. Jackie ni akwenda umuongerere kana. She's very idle. Yeah, very true. I know my devil's workshop. Wewe wakati ya nyumba ya presidency. Muthondeke mwana. Gũtigata gũkũ. Gũtiga kĩrĩa gũkũ. Jackie uka. Ukatu ya presidency. Aino kĩatari. 2.1. Mundu angirutira wira kuu wa 2.1 ona no guciara. Ona we no uge no ukue ihu. Nĩ ngũrĩkua. Imagine ukitara mundu guku presidency ukona kana kamwe. 2.1 kana kamwe. Presidential suit. Stacy ko dotoro presidential suit. Ko no uge kana. all concerned parties wamesikia. Oh, concerned parties bafapa. Uza bafapa no hendirie page iyo yake yothe. Imagine mundu agira mwana na hau thutha wa kirabu. Thutha wa kirabu mundu agira kamwe guko 2.1. Ogaka uragira kamwe parking ine ya Jacaranda. Jacaranda na thutha. Koino kana mwana. Naje kitu mwale ha. Nakinya mwana tone soja. Na haha 2.1 million. Na yani pia kamwe. Pati gũkona tu. Maana 2.1 million. Ama wewe sema ndio. Ndio Umesema sidio? Yes. Umesema sidio? Njorero aterere. Stacy Wanjicho ni wewe ni mrembo. Thank you. Amepita sasa comments ni nyingi sana. Oh, anaitwa kwa karaoke Mwangi. Thank you. Aterere aturaiga ate 8th of March sawa nanio mke mwema uria ni na thimu Asa. atachukua simu Nimpigie tena. Kawanjiku Sasa ukipiga hivyo tena atashika. hata shika usipige akaspika Sasa yuko. Leudie Kawanjiko
out the other person's number. Oh, niraoneka. Jambo. Jambo. Chef Gathemba hapa. Sema chef. Niko sawa mno. Rĩu tũkũhũragĩra nĩ rĩtũ na baby tea haha na Kufai na Stacy. No mwĩre live. Na wĩ live. Ũtwĩrire irio nĩ ciringi. Mũcokerie ngatho. Mbere nĩ gũcokeria ngatho. Nĩ ũndũ wa wĩra mwega ũrakĩrutĩra andũ a Kĩamba. Na thukuru ũcio tũkiuma Ngai akũrathime mũno ũndũ wa wĩra mwega. Rĩu kiugo kĩrĩa twĩ nakĩo rĩ ugire kũrĩa nĩ 20 ciringi 20 nĩguo. Tuoka green. Tũgĩũkira green turaheo biro nene. Katwadie kũrĩa. Na ukiugira nĩ 20 tũgwĩciria tware haita to tũrĩana. Ũngĩketwo kate na twĩngiri mũheci na ũtamũheci rũgamai andũ a Ngai ũcio nĩ rũthario rũrũ kũnjĩraga atĩ ndĩrekĩra rũthario Friday mũndũ mũnanu mũno no imagine mwanake ũyũ akĩnjĩra atĩ we wĩ mirenio ya biũ ũrekĩra rũthario Friday no nginya wĩkĩraga Ngai hĩndĩ ciothe korwo na Ngai waku hĩndĩ ciothe ine ũrĩa Kufai aracũthia atĩ kana Karibu kumwendea. Auga nĩ kũhĩtũkaga Tuga ndabati gũkoya haraihu. Kufai ũrĩinũka thaa cigana? Niĩ ndirĩ no hana nĩ ona gũkũ mũndũ no akome. Mheshimiwa nĩ akinya. Nĩ kwagĩra atĩ ũraĩra mheshimiwa augire nĩ 20. Maigire nĩ irio nĩ 20. Nĩoke atwĩre. Nĩoke rĩu 20. Sandra, give us the bill please. It's our check. Give me the check. Give us the check. Ugas check. It's our check. Give us the check. Bill nĩ harĩa ha karigo. Reke tuke tuone. The check, Asha, check ni bill. Oh, check. Yeah, you use that Polish language. Ona mwezi gari yaroka nayo. Kau. Kaka nĩ kadogo. Wewe ũgũthaka gũkũ. Ona warĩa. Nĩgagũtwara ndũru. Warĩa no nginya umagario. Wewe ũkinyia harĩa kwambĩra. Ũramwĩka ũguo nĩkĩ? Natwara mũndũ rumu Kufai. Ndũkathiage. Kawanjiko was my classmate. Nyita rĩtwa rĩu Jackson Wainaina Gĩkanga. Arĩ mũgĩ. Tamba twĩre atanakinya Jackson. Tatwĩre kana arĩ mũgĩ. Kinya kwambĩra. Wewe ndo warega kũrara gũkũ rĩ gegũtwara rumu ya gwaku. Agĩkone yako ngini nĩkĩ? Bata nĩ ngi. Bata nĩ ũrĩa. Bata nĩ ngi. Kaĩ mwezi mũima. Atũrori atĩa? Akũigire. Mwezi mũiga na iga nĩ gũkinya. Nĩguo ndarigwo. Akorwo nĩ ahĩtũka. Mũikare mũkĩmũririkana Acha ndakĩrutĩra nakũ. no nginya oke nginya nĩtũkũrairwo tũthibĩki mũririkane nĩ mũrĩire nya Aino ya gũkũ ndũĩ kĩndũ gĩa kũruta. Ũrĩa warĩa. Tũtĩire menyanete harĩa Nyambarĩ. It's so amazing to host you guys. I'm the host on Facebook. yes Thank you for hosting us. Nĩ pio nĩ Kufai kũrĩa na homa na alafu Kufai kwĩkake kuga atĩ ainvaitirwo TikTok ya macerebu atĩ andikira ndandikira ina ndagwĩra ndĩ busy na mama Rekia statement. Na mama. Mama yangu wake. But it's very bad. It's very vulgar. Ati ni mama yangu wako. Madi. Ngwage kurometa na gatumia. Amani kama. Wewe kondo wetaigie magũrũ-inĩ makwa no question. Weke magũrũ-inĩ makwa. Magũrũ maku nĩ kũingĩra. Magũrũ maku waine ndara. Ule. Ni ndĩraruta toothpick na ndinana ya. Mũhecega nĩ akũhe nĩ Kufai. Tũthire atana ndinona. Oyo ũrĩa. Wewe na kuingia. Ona karibu. Ate Kufai na jazz.
Eni ena dagoli. Ati kamusabi. Ndamwĩra ndangĩũka na makuo macio. No kaina ndĩcokia ĩ. Twetereire Wanjirũ wa waya nĩoka. Tagithie Wanjirũ wa thoguo Mbote. Wanjirũ wa Mbote. Ũmũthĩ mweko. Matinda hamwe andũ a Samathi. Anakiararia ũmũthĩ mwĩkũ. Ũmũthĩ mweko. Ũmũthĩ marainako. Ũmũthĩ marainako. Just leave it here. Give us a minute. We're waiting for the boss to come and pay. Ate marainako. Tarakĩandĩka kũrĩa maraina. Ithuĩ tũrainako. Ithuĩ twathiĩ Jakaranda. Ithuĩ ta bamĩrĩ. Ithuĩ ta bamĩrĩ twathiĩ Jakaranda. Wakaira. Agathe marĩkĩ ũtaraigua he mũndũ we mũcenji. Nĩirie mũno. Tũrandara mwecimu arakahetia harĩa tũrĩ. Ndona bathia ngari. Ya kanyamũ. Gaka kakwari gaka. Ngari gaka. Kende muonega no rĩu rĩ hena ngari no no itironeka plates. Nĩ gagũka. Kagera na thutha. Tũtũraga andũ rumu ĩrĩa ũrakoma we no rumu ũkũmera Ũgũtwara. Ĩgũthiĩ gũkori karati. Keha. Gakinya. Kau gakari gagũgũtwara rumu guys. Ona harĩa kaigwo. Atĩ ũgũtwarwo nginya kĩrĩa Nyambari. Have you loved now Stacy mfanya interview ya The Glee? Yes sir. Mwenye huko anaweza sema tukule flea. Haha huko ni first floor. First floor hide. Haha first floor no leto hide. The hide. Oigira na hala. Nio amwirira tare. What are you doing? The interview. Hi, Kufai. Meja dog no huko. How are you? I'm good. Acha huko ndage meja dog. We need to interview serious. How was your experience here? Here. Kuja hapa. Kuja hapo. Ndio tukuone. Alafu Kadhemba pull one seat ya Mhesh please akuja hapa Stacy. Ask the interview jorua yako thi. Hi, how are you? Morine Gĩkũyũ. Nĩchori na Oh, ĩko tona nĩ ndesa. Ora Kufai. Timori. Goko. Ko ya tuatha kri. Yorete. Atakani ndete. Goko ndete na ngaru. Experience yako gũkũ kuhana gatia. Ndiye twana iyo. Iyo kai. Iyo kwa that raba kwa ya batakatagu hapo ndio. Nemo. Ani ndĩ huje. Asa kalu karehero tuici. Karehero tukiria tumigate ati tu nĩ twagweterera kĩrĩa ũkũrĩa. Alafu rĩu karehero irio nyama kĩrĩa tũgwĩtĩtie. Ũgwĩtĩtie rĩkũ steak rĩkũ? Gwĩtĩtie rĩ kana. Reke ige uga. Gwĩtĩtie red eye. Rib eye. Rib eye. The red eye. Gwĩtĩtie rib eye. Muhesh. Nothing. We're live on Facebook. Tukoganete. Yeah. Here is our honorable member. Hey. Kufai wĩna mheshimiwa. Kufai ndũrũgame. Ndĩna mheshimiwa. Stacy areshusha Kufai. Chef mwenyewe. Oh, isa. Karibu sana mwenyewe. But kuja I give you a super hug. A super hug. You are the best. You are the best. Asante. You are the best. Ukaikana na Kufai araiga atiriri. Ati anake nĩ arenda gĩtĩ ndarĩ acemani na mheshimiwa Irwo. Rĩu rĩ no na heshimiwa matirĩ mwĩtĩo. Yes, onane ndina mwĩtĩo. As long as do it, good thing. Yeah, ndio mwĩtĩo. Kukuo gĩa gwitũ no njoe. Yako juu niko. Nyambari. Dari. Ndari nĩ kwao nĩ kwa Jona. Nĩ kwa Mbũrũ akahangara. Ya tumejito tuko. Kuga basi nĩ ngakĩrũgama gwitũ. No tuweka rĩrĩ assistant mheshimiwa. Assistant na PA. Oi. Rada gutarana. Na wĩna marũa.
Adira kama watu wa Mathare. Ai watu wa Mathare. Ndio ndona no mama wena mama ule. Wewe mohe. Au ni dry, rĩu na rĩu ndigetia gũtana. Na nakwenda kwa ofisi ndĩrahingũra. Ndĩrahĩtwo kũhingũra. Gagũtaraga mĩciĩ. Wewe yale banana. Nĩ kweka ofisi. Ndio kweka ofisi yale haito banana. Na kĩmoda nĩ ndĩakugĩte nĩ akũndeheraga kĩrĩa. Kametha, modern furniture. Nake ndama akũhe ahe gĩthimo kĩrĩa gĩa kũhũragwo. Kĩrĩa araripĩa. Kawitana this class. Rĩu andũ ta mena mathĩna ma mĩciĩ. Andũ nĩ arwaru. Bora mũrwaru uramenya arĩa angĩ nĩ arwaru. Nĩ mũrwaru. Andũ maraiga atĩ nĩ mũhianaine werũha. Na no menya andũ nĩ manyua cai wa Kawanjiko. Maugaga atĩa? Wewe nĩ ũraririkana cai ũcio? Warĩ wa babake ni wa Mnyolo. Maugaga ndandire. Andũ anyitire. Reke tũkwĩre ũrĩa wacambagio TikTok. Maugaga atĩ ndandi na we niĩ nĩndakũraire njorua ya ngothi. Na ndũire ũndũ ta ũcio maugaga atĩ ndandi nĩ wa Mnyolo Express. Mwana ũcio ethagĩrĩrwo mamũthee. Na rĩu rĩ, nona we ndũĩ. Nĩethagĩrĩrwo. Adiria nĩ aramenyekire baba wao. Araiga atĩ nĩ Kufai. Mũthaiga-inĩ aigire nĩ Kufai. Ngai waku hau ndoĩte. Rĩu ona angĩkorwo no kũigĩrĩrwo no njĩtĩkie. No njĩtĩkĩra ekĩgeithio igagĩrwo kĩra hĩndĩ. Igĩrĩirwo nĩ kĩega. Ano igũrũ wakenio nĩ cai mwezi. Arĩgwo tuĩkĩte rĩu ũguo nĩguo andũ maugĩte. Andũ nĩ oru. No nĩ makohete mũndũ igũrũ mũno. Maracoka maraiga atĩ ti Mũkenya nĩ Mũmĩrũ. Ona macenjia rũgano. Rĩu rĩ Mũheci tũrenda gũgũcokeria ngatho. We ũkugaga atĩ tondũ nĩ watũma nginya Mũheci oke. Wa mbere nĩ gũcokeria ngatho na ũndũ wa wĩra mwega. Na nona Mũheci ndauma na namba yaku na nĩyo koguo ndũkanaige nĩ atĩ. Wewe ndauma na namba yakwa na nĩyo ya. Na nĩ agĩa namba yakwa. Andũ no message. Nĩ wa go view status. Andũ nĩ manjia kuga atĩ Mũheci naomba stock ya matunda. Mwacha ta jakura. Anda nĩ kĩndũ arũmĩte. Nĩ kĩrora tũkwenda kwaria nĩ weka wega mũno nĩ kuga cukuru nĩ gĩbaũ. Irio core irio. No tũtikũnyitĩte. School fees yothe. School fees. Irio nĩ ciaumire nĩ twendi. Ndiũ tuoka haha twagĩtia. Tondũ gĩotire kũrĩra hau. Biro nĩ yoka. Ũrathoma mwega. Ndio yaci rĩu nĩ ciringi 8. Gũkũ nĩ Kiambu. Gũkũ akĩrĩ o kuo. Gũkũ nĩ Nairobi by the way. Gũkũ nĩ Starehe. Mũhaka wĩha. Gũkũ nĩ Westlands. Mũhaka wĩha. Mũhaka wĩha. Gĩthogoro tunakuanga Westlands. Watu wa Gĩthogoro Karura ward. Tunakuanga tu Nairobi. Ni mutionaga tikaraga gwata mundu wana gũkũ Kipipiri. Ndio akuga aje kuga tumeambua ni lunch ni 20. But in 5 minutes tondo twina aciari ingi muno meha ta mere horo wa 20 matigecire ate ni ithu tuiga tondo hena andu maroiga na tuma nao kuu na hena your classmate wetagwo Jackson Gatanga ni Gakanga Jackson ega mwathoma nake ndamurikana wari mugi ona ni wakinya uga no mbere ndakuge Wanangizambia mwashibwa wao. Angeenda kuzambia mwashibwa. Ni Huduma thoma nake. Kabisa. So, program hiyo ndio tulikiria toeka kueheria school. Yes. Utiri mwana wa utiri kileta
mundu reheagwo school fees. Kufai nduhinge kanua ni maundu serious. Ciana ciake ciothe iria arehe kiamba tiko yato tisiana torare Nyaguto wa mugo sawa nitakukol sawa Nyaguto. So tweheria fees Yes. in the first place. Yes. Tondu andu maichana cigata thukuru ndu wa fees structure. Gutire mwana uri ukaigira kirathi raiga tondu no tigana gana program with the success twarehe lunch. Yes. Twarehe twiga o mwana Yes. no na angikorwo ndari na gibao kuiga thukuru. Muciari arabatara twamahe kodi iria marĩkĩraga ona okorwo nĩ ona daily basis agekĩra gibao ona angĩagakorwo atĩ ũhoti wake ndũnamũteithia na mwana no nĩekuĩra irio mwana ũcio ndangĩingatwo thukuru. No gibao gĩkĩ nĩ gĩa kũ make sure mwana nĩ arĩa kuma Monday to Friday. Very good. Nĩgetha tũhote kũ-maintain ciana nyingĩ as much as possible thĩinĩ wa mathukuru. Gũtirĩ hĩndĩ gwitũ tũgũtinda school fees gũtirĩ hĩndĩ mwarimũ principal akarũgama aige atĩ school fees ya tamu ĩno nĩ 2,000 tũrarehagia 2,018 to 2,000 tũrarehirie kuma mwaka wa 2024 twaikara thĩ tũrathondeka new structure tũrona ana twarĩhia 2,000 still people are struggling. Nĩkuo tuona nĩgetha tũmaintain ciana nyingĩ kĩrathi twambe tũherie ũhoro wa fee nĩgetha rĩu tũtigĩrie mũciari ka allowance kaka ga ona gĩbao mũthenya rĩngĩ kũringana nĩ school fees ndũngĩhota kũrĩa gĩtwendio true mwana wa rĩnga tu twamũtigĩra allowance kũringana na daily income yake ona gĩbao ona mũndũ wa nduthi-rĩ ũtakĩrĩ nduthi ĩngĩgũkua atĩ kuma nginya harĩa barati na 10 nĩ gĩbao. Taũria ciũria nĩgetha tũhingũre podcast ĩtagwo podcast rĩu wĩ podcast-inĩ rĩu nĩwe ũrorie mwecimu Ngai wa kameme nĩ Ngai mwega aranyita wega ũria kĩũria mwana wothe wĩ Kĩamba doesn't matter kana no arari ukire guthomera Kĩamba as long as we thukuru cia Kĩamba cia day school lunch nĩ ore ya gĩbao school fees gũtirĩ. We have cleared all that school fees. Maroria secondary peke yake secondary peke yake primary primary ya marare na primary shito madukuru but hiyo marare ya 15. No high school marare ya gifa. The rest we are able to clear. Very good. Mundu mwarimu ndarare na thina wa mbeca twabanga ciana itigatwo nĩ thukuru. That's a good arrangement that we have had. Tukoretwo na mũcemanio na aciari na ma principal maiguithia that so that the program can start taking. Very good. He mundu rauga kwina kioro kĩũru Muchatha primary. He mathukuru merĩ gũciari o kũrĩkia kĩũria tuna thukuru igĩrĩ tũtahotete gwĩka kaũndũ. That is Muchatha Primary School. Na Mudura Primary School. Tuna thukuru 24 cia day na thukuru 13 cia high school. So since tũkĩgera gĩtĩ-inĩ it's around 2 years now. Limitation ya resources is something else. But we are still working on the others. Muchatha being one of them, Mudura being another. Already we have allocated some resources for that. Very good. At the end of the year, it will be a different. Sawa, Waweru kwa amesema wanauliza boarding school ama day schools. Day schools. Day school public secondary schools, day schools. Wow. Aya boarding school public ni marecokia. In 2 weeks time. So the problem is the boarding. Tukiota gweka uguo na ciana nyingi cia kuma na nje. Yago basa ni ya constituency yao. No ni tukuhe aitwa Kĩamba the next 2 weeks tukia announce toke moe basa akiri nigeta tumahari tufesha kuria tukuona tu kwa support. No program tunabidi kugeresha boarding Kĩamba ya Mudura secondary actually 3 we have St. Angela ya Mudura we senior chief Penani. So you should tahota ako incorporate because they are not main shena nyingiti ni ciaja. I get you. Na basari ni ya constituency yako. I get you. Actually kama tuma ya special fund kama support
marathomera those books. Very good. Sami, ati umefanya nipende Kawajiko. Tukifika project hatunanga kisirani. Project ni ya kusaidia watoto wetu. Sasa tuko project ya CDF. Msimamo ya mtu ya siasa sisi hatutaki. Sisi tunataka hivyo venye. Imagine 7,000. Shuma shana shiga na how many schools? School na ikomena inya. Teacher Wajiko ne igera haha. Teacher Wajiko wewe kuja usikie. Ole siendo adio. Ndio. Teacher Wajiko. Teacher Wajiko, we love you so much. Ate. Sename 7,000. Girimo gwaja. Jesus Christ. So we have increased the number. But now we have increased to about 2,000. Yes. So we expect areme kumamwako. Todo binya form 1 uliokaigira. Yes. That is ya kare haja. Wow. Zero. Negefa okay irio. Na ushoro lunch time. Maranyo ushoro dainya. Na makare irio lunch time. Yes. Wow. Ogo binya na makaigira form 1 we expecting other mekuma. Areme pero monego di boarding schools. Nitokota ku accommodate in our schools. So brava tarakini. Yes. No uniform. Yeah. Mafuku. Igire kirani. Then we head Kufai. Orero uthome ukauga ati mambateria matware thate ukariaga ku. Gwake, gwagare agwa kwao. Egwaku baba muzi. Ni ati akorwo ti gibao. Tige ba goka kuria gwake usi. Ugacoka. Ngathie kioroko. Dia dia na heno. Owa hero igiro. Ogo dioko. Ako da hero. Sigoko. Karibu sana hizo ndio uko make sure. Yeah. Mwaka mugima utiri mwana kare anything else. Yeah. Todo aikora ni turekire program hiyo the whole of last year. Yeah. Na turaoda kuona ne success. So we are starting. Yeah. Tudo to toruga mamuthi kwa mirira. Something that we have worked on the finances. Work on the beshire tura supplement together mahote kuria. Yeah. Tuna resources issue. Yeah. So we are starting unless you do kigiyuke. Getigioka. God cannot allow. God cannot allow. We are starting that see that a project near Steven Mushugi aroiga education he's doing very well lakini atutengeneze Njoronge wa road. Shone comments are good. Yes. Fantastic. Haya rĩu ciũria nĩ ciathira andũ a Ngai nĩgetha biru itũ ndĩkage kũrĩhwo arĩria Kenyans Kufai Ngai tamwĩre atĩ werwo presidential room gũkũ nĩ mbeca cigana President you want 2.1 million. Kama to kama ile thogoro kwa Wakiru. Kaba gĩthogoro. Na gĩthogoro no wa. No le Iretwo watoto wasome kana iretwo atĩa masomo kwa wote. Mũndũ wa watoto wasome Ndung'u Njoro nĩ ingĩra araiga Masomo kwa wote. Very good, masomo kwa wote. Andũ a Kiamba, tune from Kiamba constituency, Wanjiko siku zote, Eda Wanjiru. Andũ akume haha. Wewe wacha kusema ati nani anafanya Ruto anafanya campaign na food program. Wewe hapana, hiyo ni ya CDF. Ingekuwa mpaka kwetu Kipipiri. Tusifanye, let's not politicize. Let's not politicize everything. You can imagine muciariwe na ciana ithatu high school. Taro ithu twathomire tu ciana ithatu high school. I think they form 4, toto itware form 3 na Gideon maybe a form 1. Ashogeme University. You can imagine that program. Neura save if per year is 19,500 times 3. How much is that? 58,000. Straight. 90,000. Atoriga ate. leo ciana ithatu ri tu nona ciana iria ciaka ngiri ithathatũ ciana ithatu Ora tigiri ithathatũ tondu ngeria mweri ni 1,200. Yeah. Na nĩ ũkũrĩa nginya mere 3,600 ciana ithatũ. na rĩu wĩna mwana njũria kamũira tũrengete rĩ tuge wĩna mwana na nĩ mũrĩi agĩũka na ciringi 40 no arĩa maita merĩ no acokera ini-inĩ Mwana mũrĩi. ndĩmũhe vote Nĩakũrĩa akĩrĩha no ndarĩ twendi mũciĩ. tũraria mwana wa Kufai Kwa nĩ kũrika igĩrĩ ona andũ njiguira hakĩhende ati twana tũtũ Mimi sinunuliwi, mimi nasemanga ile haki, lakini pia nikinunuliwa sisi niko hapa haina shida. nĩkĩ arauga
ati wewe umeanza kununuliwa project ya watu 7,000 kusoma Ucio ndari mwana wewe bociare wewe ndari mwana wewe bociare ona goko turi Kufai no akuhere mwana ona kaba to tabu tuone milioni icio igere. Very good. Stacy Higa. So bye guys. Yeah, sasa tumemaliza. Tunabaki sasa tukiconvince Mhesha tuongezee pesa kwa hiyo 8. Kwa hiyo 8 ya food ya leo. Yeah. So thank you guys for keeping us company. Until next time. Thank you. Agnes Kariru araiga atiriri Muhesh ati kama yeye akona twins boys grade 8 wa 8 then girl ako grade 6 then boy grade 2. So parents would understand. Absolutely. Would understand ni ucio ni marika maya ma Kufai na Stacy. Stacy dage understand why 20 bob. Ego share na izwe. Yo kanini. Kagachira me akele twina yo ri. Ni utembea. Yokorora. Ogara tandira ciana inya secondary. Ke wirore hau. Mwesh tumeshukuru. Ekatokorekererie. Tukuachilie. Eke Muhesh ereado chao. Oh, sorry. Washindwa dokiga chao. Akijira ndirore. Ayira ndoko heri sana. Yeah. Na gugotawe. When it comes to development, It's not. Yeah. so that's what matter. Yeah. In the days to come. True. No, horo wa hidi ya siasa ya Kenya. Itokahura siasa. Let's not. Waja tutusaidie. Exactly so. Yeah. Tusaidie constituency ito ya Kenya. Yeah. Ideo ya Kenya ndio maturewe kaito wali siasa. Tunataka development share ito wali hidi ya. Because how can we have dropouts Shiana 2 years? Ate tweterire githurano. What for? Exactly. Kama urugokera kawajiko. Etoikara na ngomeno to yambe turihere ciana miaka iri. Iki urathe kia Kufai is true. Ti araika. But I tell them, you know, do now I'm a member of parliament. Yes. But I have one responsibility. Yes. For now. Yeah. Project. Period. At least. Oh no, yes. True. No, oh, yes. Exactly. Legacy. The legacy will be high. Asante. Asante. Ciao. Bye. Tuturero. Kuja na machine tupatie boss. Liz Adama anasema thank you. I love you so much guys. Same to you. Kei nyuma kalia Muhesh. Bora ndago thigo kujorerwo tutigani. Kei nyuma kalia Muhesh. Baadhi ya baba tolero bi. Kufai ni ukorero. Kei nyuma kalia Muhesh. Laki muno ndani kumwetete. See you, Muhesh. Keep in touch. Thank you. Asante. Karetua kadeba ginya karathike ambite hau. Aya. That was good. Even twarekia. Wewe. Ile gari ya pesa ni mukamenya. Come like this. Oh, unataka kuonwa? Kuona na wewe. Hey, kamera inakaa vizuri. From this angle. From this angle. Hudson wewe wachana na watu tunakula. Hi guys. Hey, Kufai no ene biashara nazi. Nimeangalia kwa simu ya Mesh. Nikaona inasema 5 nikaangalia yako. Ukaangalia yako. Nionekana yake ndio mbaya. Ate Kufai leo Kufai ni ona kanya mone ikirio kanya muga kuluma. Hi baby top, how are you? Kufai rero ati horere karaiko. Karaiko ni kumuhurira. Tamuhurira. Yako muhorera. Kumuhurira imacha. Oh, musoke live. Orero plug ya t-shirt gani ya Kufai or ya Stacy? T-shirt yangu it's from. Na nataka unilete kale ka crop top. I will. Ni kontava Friday. Nitakuleta. Tukienda Action Station, we are going to be in Nairobi town. We're going to town. Eure, please nitafutie job mama. Nimesomea today. Unaona hii network yote hii.
hii ndio tunatumianga, tunapata hizi places mnaniambiaga job. Juu unaona hata mimi nimeandikwa job na mimi sinanga biashara. Sasa hii network Dama, Modern, Kawajiko nani. Au sasa hao ndio wananiandikia watu. Lakini ikifika siasa hatu agree siasa. Na si lazima tu agree. Ikifika project yes. Ikifika unafinya Wanjiko wangu lazima na kululumia. Mambo. Sasa that's the difference. We got to also up our game up there. Yeah. As you said, not going to differentiate. Lazima. Ati baby top, thanks for your support of boy child. Umereplace kwa mo British kwa njia zote. Boy child. Kuja hapa boy child. Umesimama si wewe ni Kufai. Ile culture. Watu wanasema tuna support boy child. Yes. Na si hata mimi ni boy child na support. Sio wewe. Mimi. Ndake inuka. Lakini Kufai yako ita black. Ni boy child. Ati boy child ni orero wari. I expect ni kumera ndio bata mako ino kana makina ndio gete kinefanya Ategeithia tu Wakirumba charity wangu igeithia andu atatu hau ndemagei ne diana akora yune kyo ndakuhiriria Kamso ngeithika Agnes ngeithika ati ucio kena kiaraita Sarah Daniel what? It's me. And go no comment. Hena gina Peter at John, thank you. MC Moirone, thank you. Ni hata ndaike mono Eric. Maada mention at Kufai Fantas. Geitheka. Gina ka Janet kya goko. Ejamudo wetu washira wa safari safi tours. Washira wa safari safi tours, washira wa safari safi tours. Ara screenshot ginya to ya na we screenshot. Aya. Ana kenia gaithike. Ate hello Kufai poa sana Jerry. Niko na swali. Kufs, areto Kufs. Yes. Kufs nake kanya vile. Because they to Kufs. Nita Kufs. Unanuanga meno saa ngapi? Meno. Hata analalaga hivyo usiku napata nimefugua. Usiku nikilala naamka ni Odage kama hando hena ngoko na uthire ige mukanya magego. Yeye nisiye ziragi bebe. No menya foshua Kufaido kiota kuhika kanua gikoma. Kama kadiki hota na ikiera. Yo kihura mundu kiss moiki. Nditaka lele. Yak. Toka eka practical toka azoizi. au mkuanereirie. Kata hiyo kitu bwana. Kata hiyo kitu. Au Ndio mwambie chukue namba. Aterere ate itahanga. Kushua. Murahurira ho. Urakuhurira video call. Hello. Niko poa. Sawa, asante kwa kujiongea. Tutahanga manze siku poa lakini usijali. Asante nawapenda. Haya tunakupenda unaitwa? Nikapita Karanja. Oh, ipita Karanja uko wapi baby? Niko Kangemi. Oh, Ikangemi unatafuta job gani hani? Video production. Video production. Si tume namba yako hapa kwa nani kwa Gathemba tukiona tutakushtua. Na DM kwa Instagram. Oh, isawa baba unapiga na video? Video na stream na nafanya kazi yote ya videography. Oh, baby. Sawa baby. Sijali, itakuwa poa. Asante. Aya. Oh yeah. Ni maremo modo igua gatha ukahoya muno. That's why we also need to really pray. Yeah. Oh, ni kijana mdogo anatafuta job. You know. Na kwa hapa live. Oh yeah. Modo ina video production. Na ndio ucio ni mwega ni muthomu. Yes. Ena maratathi nikio toroiga tereri when it comes to things like health, education, because usilete hiyo monkey. Haya Stacy plug wanguo. Nisiambua ati nimetoa ndio niletewe peke yangu. Plug wangu anaitangwa Blitz Fashion. Anitishia hata mimi. She's located in Githurai 44. Oh. Unaona hapo Naivas hapo hivyo. She's there.
Okay. Wangu anaitwa Matsa. Ebu let me see. Matsa ulete Kufai. Uache huko kwanza amalize wake. Let me tell you guys her number. Mnaweza mpigia, you make an order. Kaile sio manake hena imweke mana alcohol. Siakuletea. Ule kwa wewe. Ni kule hapo. Henya mawetiri ina alcohol we. So, guys. Yes. Guys. No, cameraman yaraze ya kamera. So, Namba ni gani? you can call her on 07. Ashikilia kwanza. Mzae. Oya. Tuwe live. Mbona ushiki simu yangu? Mbona ushiki simu ya Stacy? Atukwangi close kwani? Yeah. Kwani mimi si best yako? Yeah, hiyo hata siwezi jua kama unapiga. Mimi si best yako ango. Ndio yaka iko hali Aiywa. Atuko close. Ai, atadai. Kuna ile inaitwa na Kizungu. Inaitwa connectivity. Ya nini? Connectivity of what? Ndo atu. Jaribu kuongea. Okwenda kurumana. Weko. Machine ile daima. Oh, githie ku. Naikuru. Oh, goko Jakaranda. Kufai ni araria nawe. Aigatia. Kinya Jakaranda. Muthuri. Ikinete. Araiga atiriri. Ati ni uko invite TikTok. Ati nena mama adikira-ini. We no oe. Ni na kona we no oe. Ndio. Atere mzae. Ndugitire ndo dash na twi live. Ndina Ikuru ni kuthiete kuria Jakaranda. Kwina ngari nyingi muno faraso mundu othe wi bathe agicomoke gatena tene. Riu tiga kuwa uguo tondu twacemani na Samido. Acomokire thaa kenda tukiuma kuria kwa Kawanjiko. Ndiwe no kumwirire ati athi na Ivasha, koguo ni ndira expect kwina traffic. Kwina traffic. Kiumire riu nikio kiri na pressure. No kinyeke ko na pressure wanti no ndo we kinya akogo tugicemania kuria uguo Jakaranda. Na Ikuru. Ndugetwinira rwimbo ruru rwaku rweru nigetha tuingire YouTube tu subscribe. Riu rurenda mundu akaina anyitite kindu Thake. kindu strong. Take it strong. Kamodo. Fafanua katika ngeli ya papa. Ona no ukore ti mundu. Ate tatu inire chorus ne joy ke. Ne joy ne oe. Duega muno ne joy ne diet. Wahetirie o. Ndaenderia mutumia wakwa. Tondu ni arithagia bata. Jaba nation. Mutumia waku etagwo atia? Etagwo atia? Niwe mathanguku. Ngenda. Kufai timing. Ate etagwo atia? He mundu wa huo. Ngotiga tuigue. Ate waifu etagwo atia? Mathacike niwe munene wa kuku iria. Ndari atire wathi Germany ri. Germany arathire. Germany. No dirikanirie. Ratunywo tuire. Wetwa. Aya ate ukiingira kiago gikora bata handu ha nguku. Gikora bata ikome handu harie kukia bata. Fanya hivi, enda tu Jakaranda na wasalimie. Ethambe karaiko gathaiko witu live. Bye. Roma da sigana. Ola leu. Que hora dala fathi. Atediwa. Andike. Ango timing, amekutoa timing. Batana ne ana kon riria ni ndramenya riria agathie arakoraga ararega ku confirm
Nerona ũrĩa tũrakũrũmĩirio. My love for you is incredible. Oh, turerwo atĩrĩrĩ, Wahura Mwangi, my love for you is incredible. Banana was fun. Hata kaa ni kukuona tu. Banana, we love you. Thanks for the love. Peana namba ya t-shirt. Oh, namba ya t-shirt. Guy, uyu aheana namba page-inĩ ĩno. Akoya nguo cia mwaka free. Nĩ ndigũkũnũha, heana namba. Thank you, mama. Ũmere nĩ ndĩrenda gatop gaka na karĩa ga crop top. This big, and you see it's written Rogers on the back. Ate Rogers? Yeah. Aya, kaĩ mũndũ ũyũ ũrenda Roger. Mũndũ ũkarenda kũmbwo gwitũ kana nĩ daddy? Muberbers. Nĩ wa father. Haya, 07. It's 0711 882. Hao ni namba ya plug wa si ati mwanze watijaz 0711 yeah 882 202 kifogo mugwanja emwe inyanya igere kifogo igere. Yes, you call Gladys, actually I thought like Gladys. me. Yes. Wow, it's called Glado. thank you. Umuhorere akuhe this lit, And she has jerseys. so many nice lip jerseys. Yes. We matu coming, tunakuja, itakuwa New Rain Gardens On the 1st of March. 1st of March, Kenyatta Road. We'll be there. I'll be there. I will be there. I'll be there. Where? I'll be my best. Although you didn't see his performing. Oh. You're performing? Yeah, I I'm will performing. scream. Kufai, my Our Kufai, our Kufai. Yes. We are Kufai na wewe. Yeah. You'll be performing. Yeah, I'll be performing. Stacy. You have like mysteries. Wewe Kipinto Mutarashia. Use good language. Hata kama ni jikarero ya Stacy ni mzuri, use proper language. Calm down. Hii live ni ya millennial. A honored woman in this. And then we should also be checking. Yeah. Kenya unaandika online. Ungetaka watoto wako waone unaandika nini? Wacha kututishia na watoto hapa. Ungetaka watoto wako wasome. Oh, iye Samido ngari nĩ yathira maguta na nĩguo ndakorwo ndamũgana. Ikirai Facebook ya Samido muone ngari nĩ yathira maguta. Nĩ kũũru. Economy ti njega. Mwezi kwa kona. Icio ikonope. Hii ni ile inabuagwa ipo siku. Kalma izani. Bye guys. Can I go? You have something my face tuko. Ukauge bye we. Atugira nyimbo iria cirahurwo guku igwe. Goko nĩ cia wenda. Na cia hĩndĩ. Kwere mũro roko ũrĩtwo tũinaga tene. No rĩu nĩ ndariganĩrwo Mwari ya hindi. Nĩ bĩka nini. Black Indians. Black Indians. You guys love my eyes. Oh, thank you. Deure, ndamwenda Friday othe. Ndari kiamba. Doka glee tatuire. Niki, ena my love. Araja atia. Atuonie. Atuonie. Weka ina atumia igana tekituone. Kenyone. Na wake mwe. Tuonie kenyone. Tugituhingure tutikwanirira. Oh, nginyania na dement yaku ndorenda kunyonia kahiki gaku. Tikahiki. Ni wallpaper. Ndona no umenyane na mũndũ ta ũcio na yeye. Asa, o ni wallpaper. No kai ugikirite atari nguo ndugikire wina vest. Ndona ĩrarehe ingĩ ntakũguruka. Ndagagire. Eyo kadege atĩwĩka. Arorio gaceni geko. Aceni gakwa. Gaceni kende kahurira baithe. Tutana hika reke twarie na gaceni. No ngureka. Ndĩkahũrĩra na yakwa. Kufai ugatere. Ati akiwa mdogo alikuwa muhindi. Ekaga. Nidaramenya. Alafu ulize ni nani? Nitacheka. Kaitararira. Kana reko ndia gerera. Abati gũbĩta mbĩũ. Heroya. Heroya. Ena mũndũ ũrĩa
Mtu wako ako na mtu wake. Hau muthuri we menye. Mtu wangu ako na mtu wake. Nimo ndege ono no igwa Taura murata waku closest girlfriend. A closest friend who is a girl tuonekana ni akuoya. Leo ne chare. Sere, ora muiretu tuigore okuoya. Ora, oge tu haro turenge. We are closing the chai. Ati akorumu wako. Atumgoje wewe tuchukue kofi. Eka speaker. yeke. Wako na hamo bro. Hamo bro. Kata igwa yakani yakuga. We can volume. Mwena. Emo iso. Katararira. Ekastaro oyo. Mr. Watermelon. Ivira kai me. Oko ne kwa mao. Kameko. Boy. Emo iso. Emo iso matio. Tarakira. Oya ne kwanirira. Ozio. Mtu wako ako na mtu wake. Acha leo kwa. Acha nipige huyo mwingine. Piga Stacy tusikie. Sina mtu sai. Akora goro cine mathaa inya. Masha mukakora Kwa kwa. mundu aje ate nipigie. Arabadia. Nipigie. Ongeakwira thimo ni kirira twira hivi. Ongeakwira thimo ni kirira turagubatara. Murabatara ko baby. Twikirira guku ngiri kugwitagira ranji. Nitoke. Nduke wiko. Niko home. Si ukuja hivyo hata usioge. Kuoga lazima. Ujaoga saa hizi na ni 6. Hivi una mai? Kai. Niko gotigira kumari basi. Wana atotwarane. Dorona mai. Jesus Christ. Niambie. Tulikuwa tunataka kuona kama unaweza chukua haka. Akanitaka asanoka. Nilikuwa kwa simu nyingine. Uwezi kata. Aterere Jerry. Dorora thapana ni thena shara. Nini kikana gikode kairiki? Of course. Gosh, that's me, so? Yeah, that's me. Good, my lord. The real girl. Ore okore haga ne athie ndo atika tucamanie kahaka waida. Ali amumenyere. Gatukuhurire. I. Nduke haka giko. Okudia ndio ya. Ni. Ne dana flash. Ndakora tu. Kai. Ndagia no keragwa ni call me. Yani ando me live. Ni ndandikirwo ta 10 Nicole kende gure waruka. Ne aige hiki. Ndokio yage. Haro? Kai. Ndukira ngera live na kuu. Wiko. Ndugiuke guku ngiri. Kui. Ora tando. Wera ku. Wira ku. Ni uria wenjanaga. Ndakiuge. Wira ku, wira waku witagwo atia? Ate gwetagwo atia? Moi Avenue, Ibea 1919, the D's Waxing Hub. The bees. The D. Ani ali a waxing. No waxing ru irakinyia ki? 950 Brazilian underarms. Brazilian. Both. Brazilian underarms ni 950. Na andu ni mabaga gwithamba kana no uria mundu atinde tauni. Asa mundu aheagwo twice akamba kehura guku underarms agacoka kehura kuria Brazilian. Wipes ni kuigana. Brazilian ni downtown. No tori atiri wipes ni kuigana Brazil. Wipes ni nyingi muno guku mundu akehura to kinya uwacwo rucini. Thoma namba ya thimu. 0759 32 66 66 11 11 shokera 0759 32 32 66 66
1-1. Thank you, honey. Thank you very much. Thank you. All right, dear. Bye. We love you too. Goodbye. Ate wa IPCT ko igala. Wewe Kufai ni wewe kwax ni kugatea. Oh, kwax ni ke? Ni oi. Brazilian re. Brazil, ogati Brazil. Ona re ogienda ko wax Brazilian re uta. Ni oi kwax ni ke. Wax ni gweka. Ye ndio hiki ndio ndamuti. Brazil ndaigua kwa thari hanya ndatiga guthikirira. Au nani aletonelera hivi? Ate kwax ni ke? Ko reu neta ha. ni kweja. Okamunyo. Kweja jegeke. Ko munyo jere. Yake kwa munya kamwe kaigua ali. Mundu akagwo waxi. Jegeke neo underarms. Brazilian ni kiada. Iwe yako ni Manzilian. Yako ni maniki. Okay. Kata hiyo kitu. Okay. Iwe yako ni maniki, yako ni kiwaxo. No enyo ngiro tiro okay. Abaino okay. Tiro okay. Hapana, huo umesema hiyo waxing ukienda kuwax unapaswa umeshinda raundi. Kufai ni athuka. Kufai uno wanogia akiri. Nene ndathi kuona mwana wakwa na ni ndirakira ha maguru tuma Glee. Thank you Glee for having us and mwato allow to make noise is a 7-star hotel. So we are done. Hi guys. I love you. Toodles. I love you. You know I do. Your food is delicious. Bye. Wote usikiwe na kamera. Bwana gongo. Unakuja nini Moshene? Ndio watu wakani. Ebu. Ana Salasia. Salasia alikuwa alikuwa pare. Anasema bye. So bye guys. Thank you for keeping us company. We've eaten. Thank you Glee for having us. Your food is delicious. Your service is awesome. Thank you so much. Ciao. Thank you. Thank you, Glee, for hosting us. Your service was awesome. The food was delicious. We are so very much excited to be around Gigaboom. And thank you. And thank you very much. We shall go to the disco. Yeah, thank you, BBT, for giving us a platform. It has many followers. Ours, we get 200 and we took it. I'm done. Kwanza no ito amahe 2 hours. Yote ya nani? Kufai. Thank you Glee. Oh, the Glee. Yes. For Tukirore camera. Thank you Glee for bringing us here. They did not bring you here. You brought yourself. I brought my. Thank you. Thank you Glee for brought myself. Yes. And the food was good. Delicious. The food was delicious. Which you ate steak? Yeah. Yeah. Blue. Ribeye. Oh, ribeye. And hagowe alko bro. That's Kufai for you. At you could TikTok. Ne ile tu sio? Nene ya wala da kwa dina. Ala da ate. Joe wali nake. Abo boy igo yale da. Turn on the speaker. Hello. Yes. Akimu malaifu no akirubane ngo komentaga hau mandu kimwenda makikire mena kathemba mabati make aturaragia manyomba manyomba ni nduti kirare kije kanyomba luthira ni mabati mirango na ndirica mandi kunde kenu kema Okay. Nego mwira Ai ugora teka hawe no Jesu kurokere mama Kufai ndetia ma nikunya ndikeno kenyonekana nda tigire kana gakona kire na diko itato
Mabati ni pesa cigana? Oria ahuri. Ndiri tuo giake mwira oria kuhurire. Oria ahuri. Wake muhurire. Ira ke oria. Ndimwira. Atakiorete atakiorete. Reke ndimwira kali. Wamwira na haki. Omwera na haki. Ndimwira. No oria. Oria ke? Ye mabati. Kufai wito. No oria. Nikengwethaga ucũcũ ne my sister ndamwenda ona inyuana yona nĩ wĩkate no ndiũĩ nĩ mbia cigana ma. Ndĩ nĩ mbia cigana ndũkĩũrire ũkĩnjĩra. Mama wĩra makathemba ma nsoma no ngene manyenuke ndinyone kana gakwa mandagatige na thikũ ithatũ Kufai no ngene ma. Oria. Kai kanjũria baba witũ kai mwathani wanje kũronjigĩrwo na mwathani teke ciakwa itigakumbũrie ma. Kufai ndangĩteithĩria mũndũ ona ũmwe tondũ tũramwĩroria ngareka thimũ. Ni nĩguo. Kweta imambe oria. Nĩkĩ gĩkũgiaga Kufai tũinũke uga bye for the food. Bye. Thank you for the food. Thank you. Atugĩkisi mũndũ atũmũrire atĩa? Ukiza mwiritu atĩa? Takautani kalu. Tariga takona toga kwene magaga mego samanja pe. Maguru weka karore beja. Tokawi. Tondu mukisamania magego mukiringana. Ore to kuringana ri. Ego kinabe. Kai, Jesus Christ. Bye guys. 2 hours. Yaani nyinyi mnaona watu wenye wana madharau wamejaa hapa, lakini tukileta daktari wanakuaga 200 na 300, lakini siku hizi mumeimprove. Sitawabuli leo. Have a lovely weekend. I love you. It's me, your baby top podcast. It's podcast. Yes, it was podcast live. Yeah. Podcast live, sponsored by the Glee. Kawati kone to ikekedo, and of course, my top most client, Odibets. Kuna ball weekends. Cheza Odi. Bet ni jamo. Itakuwa jamo. Bet ni jamo. Bet ni Odibets. Kuni kuendea gadauma wakame. Right. See you on Monday. Ciao. Love you. Sema love you. Love you. Love ya. Love you. Ciao. Love you. Ciao. 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 Nyoroka. Nyoroka. Ciao. Ciao is bye bye. Nyoroka. Tukiuge ciao. Ciao. Alfa bene. Bye guys. It's been real. Mutumia wito moikaba. Oyo mwero tanyi na. Hi honey, bye honey. Love you. Kindly staki kuomba. Ati nyuguto wa mugone ke. Okay. Ati mnataka kwenda wapi? Nyinyi nyinyi wote. Siu tumeenda sasa kukunywa champagne ngwengwe. Si mumeona tuko wapi? With this relaxing music, lazima we take a glass of wine. Na yetu ni baada ya kazi. Disco hours zimefika. Haya. Disco tutaonesha next time ndio wakae kwa live. Next time tutaonesha disco ya Glee na rooms za Glee. Haya dama. Unafungua shop lini Nakuru? Action Station. One and only. Baby Top, Tea Master. And me. So umekuwa kushajamuka? Yeah. Cheers. I love you. Bye. It's been real.
been beautiful. So nitumie hapa. Haya, wacha tutaona wenye tutaweza na kutoka Monday tutakuwa tunapatia watu dhao ya chai. Dhao ya chai. Hata tukiweza watu 50, watu wangapi tutaona random. Tutawaambia what's the deal. See you guys. Ikiga shejia watho ina watia. Ikiga tukamuge. Nigathondeka watho. Wadu mone mawira. Waguthondeka watho. Wadu mone mawira. Nĩguo arĩa othe matũhoyaga wĩra mateithĩke. Do that remix, Ingĩgatuĩka mũhunjia. Yes. Nĩngathondeka watho. Yes. Wa gũtetagĩra arĩa othe mabatairio nĩ wĩra. Tondũ ndanakanyuĩra. Hapa uine. Msanii. Aya cokera nigetha uine gukira Sabina Woi. Sabina Woi tondu ni ajambagia riu ndiri supporta Kufai. Ingigatuika mũhunjia. Yes. Nĩngathondeka watho. Wa gũtetagĩra arĩa othe mabatairio nĩ wĩra. Ingĩhe ngoro kamweke ndĩmwĩcirie mũrĩ inyuothe no ngene mũno. Ngĩmũcarĩria wĩra nĩguo inyuothe mũteithĩke ngoro yakwa ĩhorere. Nĩtũmwendete. Bye. Nĩ tũgathondeka watho andũ aitũ kwanza a mũrĩma. He mũndũ ũratwĩra atĩrĩrĩ atĩ mũtindaga mũrima. Niĩ ndethire wĩra Kameme nderagerie mũrima. Mũrima nĩ Mũgĩkũyũ. Rĩu ndingĩmenya ũrĩa kũngĩ kũrathiĩ. Ndingĩhota kũmenya ciana kũrĩa nĩ kũngĩ. We have no apologies about that. Nĩ themwe. Guys, we love you. This is addictive. Ati yani Kufai ni normal.